Right, kulomallap ke onsukungan tamil triskal Malap, metiki bena kulosingan ngan welal we metlas na workshop ke pelsingan chi bena fakak shula lap lash na jin kat mo lash katlale prem katalashi katal shakeup kulomallap ke fongche somla takana ke pelsinga dakula kadinra ne kunokon na gelan chimchinga sham shok lam ngau ba marichinga un mai cheta ke ni alu a community worship shibang sisakluk a community united in worship nabangan un mai cheta ke ni alu agada ka liena ke me sifela lap na ke wichinga ka tram kun ke metalal fungi ke church the Christian church kataka ligia maliti shingan ke mantea we kunokon na ke mantea nakataka na kya kasi nataka inak yokke ke kunokon ke Tuesday Wednesday Thursday niya nakalash ke Friday pataka na mana phone chingi pa kadinye na ke siye ipsuke iplu si mataka ke FG saptakos fos akos megos honkos tana got unified under Christ. What church? The Christian church. Christ-like. Got munun Christ. Na masi mareka din yun ba? Jesus Christ. Along siya na pa fos si madagal ke. Ka fos ako tumego rongos ke fos si saptagos. Karin ka kyalang galagat. Masi fan na ikos. 7 ones ke. Fos si saptagos. Fos ako tumego rongos. Inu siya ka din kyalang gala. May siya ka taske. At pa Christian church. Kat na kayo munun Christ. Ifo man ka di shusta ka ngon ka. Inan ke praise lash na. Kat na siya sinsiya. Inakaya siya unified under Jesus Christ. Ars mano si fan. Ars ngon si fan. Ars finrak si fan. Ars lame si fan. Ars lalalfungi si fan. Ars peptai si fan. Ars kat si fan. Kaya ka liya na spiriti korspe ars ngon kasha matlalalfungi. May shusta gangon. Mamuling ngon. Ars spirit of lordship, our spirit of wisdom, spirit of understanding, spirit of power, spirit of counsel, spirit of knowledge, the spirit of fear of the Lord. Spirit course, masifan night course, Shamshamkun Christian Church. The Christian met mo when Jesus Christ. Met church, manun Christ. Believing Jews and Gentile. Agad na ke o yeshima. Ito kat usia na ke me unit chafla si patron na ke inaksha fila kota klo ke yenge wind recorder. Takat na si fela lap si ke unit aktuali siya pa. Church emelitila. The church and its teaching. Na ibaklu si mga takakataya ke mandea. Takakala mo works of the kingdom. Rema ketoko size. Ipsi chaklu maudaga. Ke every saptago for singal ke singal tolungan usiya na Jesus sa El Pacific Church. Elusia matimekos incarning church lang. Nakatliam tak na ragdutan na los apostles. Metiges los apostles ngal de los matamalutlu. Nakatsumli na ke futema akwaki ke iplalap si meta matagal ke naksaptakos. Foslong langos ni katulong lu. Aklamye sifel lalap si nagayip si met nga na
Matching popolya ketokoshaisha. Parables of the kingdom. Shamsham kun futema scattered. Nashibra shamsham kun me futachi mashikim mit. Naksapta akusha popolya akushke. Popolya tolu akus pausi pladapsi magatakal from mudike mantea. Adelia than me popolya ketokashai. Parables of the kingdom. First, long on gosting alone ya ushe futachi ma kupaknyak ma taknalik ya taknyak ya go taknalik ya scattered. First tolong mo nakitong low si futachi mashikim mit. Kaplan futangan iloy pa na to ko siya. Farmers singan taga yikuya futachi and expect my our fish. Pato ko siya lang cotton. El taga likia kasla. El expect maleme let ko siya ni siya. So seed blended our fish. Narat. O siya lang mi shilo was at the go. In we went na ko nakaiwa ko siya, kasi min pa ko ng yoklan gat na siya kay siya, lang ikesta ka din talaga ng long kesta lang nakaiwa. Lang nakaiwa, ko siya nga min siya, inoy lang silang gat, kataga na taknalik magandang futero. Kapat ngayon, forget, God, ma-asing bone God, faithful me believers, kataga na akos din makay na nagkunokon siya. Bangay mas matutaga kay metal nung lalipos. For single albus na long great commission siya. Ara dali na ke o yamay na kat art kang ito na nak yok si matagal ke wik na phone siya. Kaya po akal ng mga cheeses intentional cheeses we design lal na ke church lalo pa in cup in growing numbers na we bet unity siya. Inta kayo ni pen fresh much fun. Nara, laisin tolu mga tagalikia, kaya man tiya taga pena, akyoki, lang na kayo wang masih mita pa me, kadin summarize siya. Fact kaya kas foto to may yok siya masikyak kaya pupaliyak. Ak tolu akakos matagal kaya gospel almak. Sapta akos, fos lomon kos ni katon ngulu. Kadin na kadin tala meshing, toko siya lang God, weapon ang nakatasum, peril na kemangan patagay ke gospel lang meto, sapta singal to. Sapta na phone singan, nga rin la phone, siya phone meta, ngandi, papalit na kayo wataga faka katin toksha, me toksha yung kasaw sing. Yok siya penapagadin dito na, yok me singa, siya penar fish. Our fish siya patagang. Lain na lang kasi pa na yung alip, sala na siya sing. Nara mo chingi nang katini na nakaiwa kasi kadin unified mano si fan na wena si fan na ikos nga samram kune taga gavi sapta akos fos akos mekos onkos mano si fan na ngon si fan na finshak si fan na lame si fan na lalalfuni si fan na peptai si fan na God si fan na one God the Father si fan na lash kadini ng nganing painkat. Na vingat som nage laisin na makluji matagagat. Inan pagya proy larsha. Kadina katay la efo. Yok shipe me kadin tagay ni ingon sin. Efo yok shipe. Explain. Akatay la efo. Tagay ni sin inanan tagakyan ngon. About church. Kataga di lang Jesus nga na sin mga Pharisees nga yok na sin Nicodemus. Kaya son sa tatolo. First tolo nigel me ko lakal na sin Nicodemus mo. Unless one is born again, il teka niya na keto siya lang ka. Ini na pa ni susla siya. Na ifo yan na ni susla siya. Si pak kayo ka. Kading falok leben ni ke Genesis sa tatolo. Reklamana kayo itak yang wo Adam and Eve. Elos itak yang masak. Elos kain makin fune na siya tree of knowledge of good and evil. Dahil siya nagalkang la, talamin siya. Na minsiya siya nga pagkatash ka namin siya niya. May minsiya siya nga spiritual also. Na may nagawa may issues na nagafela siya nga. Mga default mode la siya.
our spirit is dead. And at the same time, manusing is decaying. Terhakta metigi man naka champramin angena katsumbi na ke me efisi sakta she. Kunokon na ke me tustea kadin liela metigi ben amanga shikya ko kadil la meshing and doctrines of election. El na shilela daria ashmutin shilela dana ke wona na shing. Panga aten tokosai shing. Futanga som katmagana pagain akapia. It's all about faith. Nara doctrines of election chen and daga kat lieta na doctrines of adoption chepe kat sons and daughters co-heirs na shin Jesus we Jesus Christ na get tokosai shin. Therefore make redemptive salvation means mo daga keten ches kadin for laulia lalfun. Nara mas madaga sampung punya ke sapta che mit ke physician kat silia ki aklinya ki kat silia ki ngon ka dashin kat mol ke ngon ka kat pe shusta ke ngon ka nara sipana ka te la me uniform shin ke ngon shin enen no men pa unified pa baptist pa spiritual baptism shin met life na kay wangon man kat ashin mo shin much more for loud of the life pang mas magadashken nara if you come from Christian church the organization che munun Christ pa sam prokunyang one man got ashin mat life na kayo. That's how we are unified in one body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism under one God. We are unified under Jesus Christ. Naro, matime ko smawdag ke every sabta ko for singal singal ke singal tungan yok Spain 85 karang matalal punya ke dispensation of grace mga daskan. Matngan pa apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. Nakaslang kat magana seat pang pa yok subaran galang ke memak gospel lang na ako sa kalame futte kasnan God ekalaman may pa Jesus Christ yung lang center ke makatash ke even Jesus wang na pa o yung makatanash ke kataga sampram kin me ecclesiastic sapta ako fosit ko ke singal luy kaya sibe me to singalon ko singal tolu ne galon la kalame los ntaf Philippi Caesarea Peter proclaim Jesus you're the son of God pangamasima inakadinash proclaim niya na ke mo siya nga din me issues te kang on God. Manifo fudashing it's being spread every day. Lanin naman kasi pa ito kang meet siya nga ito ko arfish. Inan ke broiler so inan ke o yan ako mamakat me a locking fashion na ke pel siya nga inan te ke broilers ang nalitang di mo siya masimay ito ko makinyak ke sermon siya ke siya nga if inikek na napay kada ito ka liyan na ke saktalu fos angalu ni ke angalit kos Richard fos angalu ni ke angalit kos inusin napay nakyok ye me malutut makatiti ke witching affair as me effect reaching ito ka na pangan devotional reading siya matagal ke ma-reaching the Christian church. Tagal na matching devotional reading heck or it masap talo for sang alunik ang alit course. E pangan passage siya at fintrap mga din daga rela sermon siya ke tudan siya rin oil lang siya nandang. Winan peke broiler siya. So therefore, katagal na kasa ikilaman may ito matching luto mo dito ulo. For singalon kos na singalit kos. Inchig banan siya smut tas ko siya. Jesus Christ pagkatinin no. Ed makain. Te fella siya. Nga mata ke ma kafufo. El yasima. Nga kulo kaksakin gatlali. El ikaslan siya na naliliyan na pa elawan na pa masyayan masin. Kadin na nakadin ako lang nag-flock lang lane. Na Jesus makain in the work presence counselor ka guidance lal kat Holy Spirit
Kati shuste kang online God, law siya spirit it ko siya. Spirit of the Lord, spirit of man, wisdom, spirit of understanding, spirit of power, spirit of counsel, spirit of understanding, and the spirit of fear of the Lord. Kaya taka nag spirit of fear of the Lord sing na ito ka pag siyam siya ulam nga. Kati nila mangan na phone na pakadin nila kaya mawul siya. Pero siyam siya ulam nga kada dari ko yung masingan kat put on this earth to worship the Lord. Dakat lang siya kati lang siya in the future all knees will bow down to worship. We really need to make the right decision. Kastan kat tagalin na kayo wapok siya online ministry tagakya. Fin sak wen na fin sak si mataga ke luto mo de tolu lu pita tolu fashia Jesus God el debatten flow el kela la met na kwan for la ola kis mojin ara kasa ek laman me ta laman me to en waki el su mashin ka shao na mashi mai ta go shina si kom mapai singe pangan lan God siya ta ke Genesis ne ke Revelation bang ma ko na si kom luto mo de tolu fashingalon ko siali ko si bakal ni Bible na kayo wawag taga kaya ngon lan God. Ashibain me in liti in kai in aksiwosi in akataya masiwos na sin met. Tamat lan God in siwos na ako la fal na kayo mawuna kayo. Sita na kalim ngon pa si kasnan God. All scripture is given by inspiration of God. Na sita taga na arpuk ongolon course Ahmet ang mas mostra po kung ngalon ko siya ngon si fan na in mas long yataw sin silang ko from kun mas si fan na Jesus Christ the love of Jesus Christ na sin fel lang si batas kan fudai sin ito kana ke Genesis 3:15 fingat liya na ini na napay kadin ka kaksakin gat ke oya na kayo mal aki na kat mol matlay fung ni bang makunesha but kaksakin God at the same time that become like Jesus in every aspects of our life, and at the same time, man, God spread the seed, the word. Great Commission siya ba tayo pa siya if you got aligned mo lasan na kaya siya and God, His purposes, His promises, His works, His ways, we're in good shape. Bang masin. Na siya nga Satan, ini na inakalam niya masin. Satan el kami kaya pala Eve Adam baka dash ke situation dis ne kem shen el ka fasla kaslan God mak mo kitar when God in fact na si Adam e Eve belchi na kum kang fukun shaks kung kum famille na Satan el zon kapay and that twist baka dash ke situation shen background la Lucifer ka Satan el pufan na kato siya el ke falati God inche falati na original unseen siya pa pride siya katsung din na ke Exodus sa talong na ke masap siya uli God imitli mo na kayo wapay ta ka na ke siyam syok lang nga uchi penang kaksyak ngay manchin God magay na ti manchin any person they manchin mo manchin worship siya manchin kat magayon na Satan ilke being worship pa nataka ilme Lucifer in a form of a serpent el som twist kaslan gata nakatagal yan na kayo yes makat in pro ke pel na kayo siya ka chat na aspect ni mo siya ngikeng na kayan wood twist siya ki pamasing Matlas ko siya, mano phone siya. May pautal ka na siya siya. Papan matal kikas ko siya. Wang na pa tafong lang ang masing. Pal siya mautal ka na siya. Mat ko siya meta. Wang na pa matafong na siya. Nga reading, nga long na siya nga. Siya ka to, fo, ikilyak la. Man pangit twist siya. Pangay alignment siya mat siya tanil dagay. Can steal, kill, and destroy. Pango yalala. Steal, kill, and destroy. Son singal, for singal. Pa nang masil kero. Nala,
Mit ngay to kate torella kad baka tash kemching kadin takal na kemme Luke Chronicles update ko fashing lakos. Kadil fa mo mit lang in chepos shell taka broin na shell. Sick his face. Full ligi makulu. Dafa nap na siya flok na ngayon. Ari di mangan nage oye makatash kevinen ko siya mishing ito na wangan na pa matafong na kemang. Kaslan kadil si was. Bang masing may kaslan ka duta kain men induti ka. Inkai ka. Actual sikat. Katina nanan ka. There's no way I can ngapit kuluk si chef fuck nanan ka mo masim na kaya pala pakatuka. Masim na kaya pala pauko ukaya. Katina nanan ka may da may kek na siya ka din sa luti may tlash. Kai may tlash reproofy. Actual shit. Akati atin mas was. Bangay mapapala siya mo. Me fenchin siya malangkat magayna. Manin magayna babu. Swas siya. Wang matlash. Wang mat finfella siya nga ganalaman ka siya. Court system siya finfella nga. Kung di kan compare na kaya righteousness siya ma. Tagang. Nara kaya ako mat Christian. But being righteous, many for man justify yaki God. Kasi bin faith siya makatigiya kaya Jesus Christ. Therefore, God live me in a line na the will of God in Belnagay. Right living. We're living rightly toward God. Mekan me, God il taga mitigi man kayo. But at the same time, justice nga taga na katsom meshing horizontal na kaya metalan na kayo. Meshing live justly for the rest of the people. Ito ka na pangamasap si mo yoki me, taga din lang siya ka din met, lang siya metalan na, suwana ka lang siya ka si fan. Jesus is larging food when enjima crossing. Elba shapaching. Elba ushik cutting kind some narun papa. And at the same time, a copy love shimal the life in shakshina by ushe cutting night penashin machai. A long shalos. Nanak na shilos pang machine. Now, praise and glory in Jesus Christ. Na shit ben aflok de shit an il daga tuishi mas mauta ka fon na shin metas ko saing. Daga kalim ke shit is ngon saptan me or foslong todo. Mariti pa lang asum na ke major me translation lan Bible American eh. Nang asum pa na ke Greek New Testament na ke meshing pneuma psych so much in pneuma spirit psych soul me soma papati sin Kashmir girl mo spirit soul body spirit soul body Kashkora akalam mo nganuos non ko was emunuos nganuos non ko was emunuos taka ke shit is mo saptan me forslong tolu shit is mo saptan me forslong tolu shit is mo saptan me forslong tolu ke Bible mat matal ke kaskusaya Bible chimit na kaskusaya ash ke English translation na kay wanga ash body soul ash spirit soul body sin ash me the most holy of holy outer courting ke major translation English singal siya mga sum lieng na Bible chimit na smit ko saya ash pe iptolungan ke masih magat ntagar makin ke 2002 na misya nga wangin section na closing shit is ngon saptan me fosnol tolu akal myang e katlan mislelen si fena matalye ko sin man na kayo e karangan me nganuos non ko was manuos no fon to in wangin mata ke lem la Jesus Christ to go inan ke proy lasho mga yok si penapay mga kat kalwanina inakay kat men masinge pa ushe elya magatlin Ningin matas ko siya. Elya na yok pagkadash niya. Di force pa masimit.
normalize ye ki machin. Ala lad fina boy ma yefuna kat ke laying shimeda. Papa naga uta kan kengan lan ka in me in luti kat mata ke doctrines mata go. So many ke foundations ma chi ka de la ke genesis ya mukul chim tan chi. Funa kat akate yangan na ke oye shi ma chi jel de ka hakalim me ke ko poli la kalim me ke chi chi Ephesus chi chi langshe church. Katin Gulgin Longshim Tankia, one at Chija Longshi Church. Longshi Bang. Nagatli Oyeshingan, a lay Yana Yorks. Katli Benaga Maslan Natashinga. Katli Nake Fugunan. Katli Nake Shigani Longshipe. Katli Bella Shang Pemeta in to Yakakshi Moeta. Oh, Bible Academy, one in Shang and get perfect love. There's no fear in this love. Our kadena kan Christian church, me kat morning on kame. Isam kat from the Christian church. The Christian church. Gospel al mak sapta course. First long course ni ton mo shil pe FCC sapta course. First akos ni on course singal chi ni ke singal al course. Usie backdrop lo na ke front note che. Matching parables of the kingdom, works of the kingdom. Kadin na kadin may unified under Jesus Christ mo kayo. Pang makata ina nashkyo. Jesus mo kayo na bedya kat kabasang na Jesus Ewan na malan fela. O masuosos mo kayo na pa ina kadin focus na kayo naging may folloksing arfishi pa katsan. Folokshi ba din na kadin focus na kayo. Di malan fela. Malan fela sa kaw. Wan na katlong kayo matilal matsimit kasapimit kayo. Ecclesiastes sapta ako siya kaya. Managawawan nila siya yung kaslan ka. So, katagal niya nakshafila sites kung saptan may fosnol doli, hindi ba nakaya ka? Inaan ke inchiyas ke proilas na kayo wakad. Mas may katnigid na Jesus na flok niya. Nara yun na kanin, really think about that. Mat nagawa na ako la, isus tagang anlan ka, ako lang nagaya flok siya. Nara, katagal yun nagaya may forcingen nage section acclusion nage furnishing tool mataga open air al Moses ma kadil replication ngel sanga shil Moses ke Mount Sinai lom nuke measure yokshupe when bang significance lan lom nuk with temple kat pa temple missing pa presence lan God pa kadil lashwe kadil matarun maeda ke temple shilaling. So in the Old Testament replication ngandaga Lom nuk nigel Solomon. Temple al Solomon na. Na ingin na replication siya pataga kat aspeken. Pa may pakon tashi pa itekla section acclusion. Na section acclusion and if you got some nage me physical lom nuk with temple siya but furnishing tool wash ken. Show break shit, te point break shit. Lof singa luan gelin na kayo. On the south side ke all of losing pa candlestick course na to the west side in ange endless pa altar of incensing. Katatakal ye ke chisel daga fulfill managay wang ito na il shaman mo il pa breaking molding. Il pa kalam na fela candlestick course na il pa usi kat may kain sinawin gada men pole daga kalam gem or ma si staklu Rome sapta singalyo fosse. Kesh bin pakutin yoksima chisel life in chakse kadin offer up our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. Mga yokshipe. Kat may kisesya, may kainsin na God 24 hours. Pangan masing elte siyanyam kayo na. Elte, elite na kayo 24/7. Pangan mo rin nga na. Nara, me Masi fan na ikos matagage. Every sapta kos fosa kos megoton kos ngan we be spirit teach kosa. We be ma chise la kalami mo kadena in shuste kangon man kat na unified under one person, Jesus Christ. Genesis na kay Revelation. Baka trampram pina, baka des lang. Kades la Jesus Christ. Na even katagal na ke kat mapoli la kalami siya Korin sapton kor fos ya
Evin pa isang lago. Kat pa temple jim shinge. Fingat ka na itak la section na closing na kat soul siya pa itak lang ito na personality la siya. Mangan pa our ability to imagination. Makatulala pa. Imagination conscience lang kay siya ito. Mga nasa yung abstract unit makatulala lang. Katinta ka na formation niya taga na kaya lomnuk-nuk niya kaya temple nga kat pa temple mo siya nga moding ngon siya nga yok na pa siya pa kating kalang kala kata ka din nila mga ako gidarhin ka katika nisla our imagination may conscience large reasoning we memory we affection malarge nga usi personality siya makadin nila na itak na mga exist ina nke proy large mo itak ko siya Mait nga sam-samang elal taga kulukyam. Me kum nan ka. Nga kulukya ka me fakya fakloman. Te pa ilyasig. Ake masyuwas lang ka di nakalan niya. Panang man masyuwas lang ka magkay na pa mo di katla. Ate yakin now you feel. Ingen. Manifo lalain version nga eh. Wang chef la iya. Para chicha zo na flogo. Ike mat nagawa na ko la. Pang kumena na nash sumdari la kumewin na kasao. Na kaya kum ralangan na wani na lalogon daga faka kakulan ka. Na sin may talin nakimuli la sin. Ko siya nga ministry focus la siya ba ako lang nagita ka lang nalain. Ni met patle. Katirek program. Wangan aten tish wangan. Nakatping disciple, efo, katping disciple, fatin singal chile pang, efo, mengata ka taipi, lain si machija si laske, lain na kay mga proy ke. Nakiyangata ka orang mga nangapantag, ye na po la meshing. There's a big difference. Na kung mata siya yung dar, sam-sam kin, fact ma, som, poray ni kek na nasyo. Ingin na kekek lang wala nga fakir kaya. Makisum, lem lagi lang well done. Masya nga lang ifo, me kumara ke mga husud. Aske po baliak pagkatalali. Te pelin ta, orit manishin. Pelin me, orit manishin ka tingin. Losyak malum na inkasyaw. Pafokus la liban. At tisit pa naukok Jesus Christ magain. Bang. Na nasiyo siya siya namta ke alaloin ito lang mga tafong na kamema taka na nakikusayan on ministry. Kata siya lang na Jesus point malaki wana rin Jesus Christ ke Bible si mata kay mit fast na sin matlas ko siya kaspen twist kaspen kikiap lal siya na ito kay Islam asing hindi matlas ko siya bakit mata ke yan yung siya nga malkan na lang nga nikin na nga fact for kaya mga wangan nga tikan scale back nga tikan siyang scale back men nga liye man kasaw nga siya nga lang nga may kumara now that should goes to every believers kading to ya cleanse up kaya mapay Jesus Christ pa pay and kanigin molds ko fun with that being said katsum na kaya me proy in kaksikin kat kipelsing Proy loman na manas wikat kat proy le. Teka sang pela na siya tamlil, teka sham in paimat na kay walash na usyepe me historical literary context na kay siyam show klamal. Na nga taga akataya line stanza foson koshken kat proy. Kapag la shu kaksikin kum kemana kayo. Kat kulong malap ke pel si patient na siya siya kadingat na siya kaksakin ko technology la kum kat mo si fan nalas kat la leprem lalaisik lalsika wangin kat wan ako kum kat mo si fan nalas kum sham na rela mana ka wan kra fela te mana ka wash niyo falda na mat na ka washing fela siya ngayon ipas na siya kaksakin ko kaya kat
Mit kulu kat nakay what is serve kadin sum na ke may elia siya kumakalam mi ke kasmolum na ke lalang first o kes ben pago den lang siya kaulum na siya sky siya kum na rela tain kenigin mol so kumiti yung rela inka siya fel predestination siya makum rela na ke election manaka worship kum in control ke manaka pak ng yoklum tagagat kalim ke sim nen kasmolum na chijel daga Akustin na nike el real ultimate sacrifice shifting shakshin in isla minsha isla makuluk lan fellowship na silos na kayo siya for laulia put their faith in Jesus makay nar laylaga din alang na siyo kaksakin kum ke pelshing papa sipa kasmolum matagalik akalimila there's a opposite Arshin kenek suko pesaya matako infungul oyalum na kayo siya pel kumakalim second coming lan Jesus when na tumitlang lan fella sing leta ka kanaus lang mana kayo toko shy fin fella sing principalities mana kayo el na bata King of King Lord of Lords that Alpha na kayo Omega Belching na manas papa kataga na ke broiler shin shippan na kaya fe malala papa na ke oye shima taga akulukila kia pagat le fashion yay no na machine kat broy usok na impong papa tagat na kayo kadin posishel taga broy na shu a seek your face ingen a fulla liki makuluklas Papa na manas ak for 16 years one and mope you everything is possible intervene gepelching in the name of your son Jesus kat proy lalal funin na paila o yeshima kumaro na siya Saul gel gas na Damascus in kalye unun Christ the church kes ben pakot in langkalan kum intervene Jesus Christ si fan. Kadina na kung papa. Kadina na kung mana kayo without you there's no life. Kung pa source lang si misla siya mo mapatpat. Taka kaya the perfect lamb. Jesus Christ siya kung nasa laylatari. Kaya kafa na kaya yun na kayo na sacrificial system na ipek na fako. Matayin siya mataka kaya futaya siya. Siya get Genesis 3:15. Papa lela kasmolum in fakya kebelsinga. Lela mapayalum makayana swaswaslum pengwolum arulum genikin lango yaktigin na kayo. Siyamsyok lam ngaw garindaga. Sigap matanya kaksakin ko. Kaya masakir klum kaya ka sakir klum papa. Yaktigin na kayo genikin mo mauntaga. Esin na shish. Kaya wan na tum Jesus Christ. But bro, kaksakin kong gamana kayo. Lagalfingin kong acknowledge kong in the name of your Son, our Lord and Savior Jesus, God bro. Amen. Amen. Kaya itulang malap kaya bro, nagawa mo na ngakal niya. Kamay church God, fingom ko yung uskom minameta. Kung fast na mit na kaya may na nakfast share lang nakataga. Dahil kakataya. Siyamsyo lang ngaw. Stakluk nga dahil lang ang mute. Sudah namdawayak kaksikin kat, kimulas kewa. Nga norela pekisen pa yung aklak na siyos na kewa, pahin kos na kewa. Mawigat yang kikasinge. Ang lipa nilalay kesla, kalim dari. Masamsam lala kataye na siyos na sikpela me katmatayang na kaya. Katagain wikos ke malutut si Mars misinge ya. Malutut singan pa
spelahan bak mo community worship, community united in worship. Nara kataka msienge alanay ngan kin lagat papael dikia molla sagat kain wiko skillen jinge kas kusayan unmat sitakani alu unmat sitakani alu ko strip sila sam lalan nake kadaliak tana asna mama kataraki worship alu la shama kadin na kain flok nage makat papael fin shak nage church lala ang angain ispel singe metiki na flok nang belan sildam lipan inkain orala pe akal lak na siwas mataga wigat yang kipel singe namataga kiyo room am dal badi then walk kulo ki ashluman tagaluman. God bless you and family. Ayabe damdal Rebecca, Charlie. God bless you and family. Prini Alter, Finboy Faklaga. Prini Alter. God bless you and family. Kasilelia. Damdal Kenye, Charlie. Pain kumbe. Glomalabgos ma ispella, belsiokla. Ingan sa pasak pasewos. Kadinetape lagos wikat. At the same time, fakla was electionina usi edification na siskewa. Ali pa lakale mi betari na ki bakat mo tayong na kaya. Ilale Adamen ki fakla lala. Masima ikekla na silnge pa. Inmatake kastan God. Masuwas pa ilalaw. May pakanden distraction ngena. Pas irse false teaching masikyak ngena. Na panang takala siya kadin kain taka first by first. Sham kun ki sham siya buklam nga. Sham siya flas kong. Ametiki sham siya kong nga taka ingan sham kuna. Kaditala as sham siya buklam nga pagi papandik kuma. Papal nada siya as puk siya buk staklo. Bukon ngolon gos pagkayan. Dan maston bukon ngolon gos ngayon. Samuel dako ki bukma kastal mit nge anan dako ki poetry. Dako na shishkeo. Dako ki soap. Mapasam. Sokas. Ecclesiastes. Na unla Solomon. Katako samram ki Ecclesiastes. Ikaya na inalina taga samram kun na ki mas Solomon samram ki meaningless kamali shongten and mali shongten na panangara manche wo si mangan silas ka din taga oye ka in samram ki unmatsin taga ni alu siyo yema anakadin rana alu ane masima shika tailik likinan masima awian naklasa regateni in massive fun na yimdan gat plasha. Narakisam shivuklam nga ulnge masimit kisama oyasima verticality nga kum na singat pangat. Kung ngatang liye demonstration siya nga nage petse sige sa pun saksinge nikian lang kisaksinge el vertical lesuwasak na lang na oya lakom na sinkat katang na sigat pray na sil at siya kara sigat kaksya kanal sibugin lan met ngibang bang sokas na pa ay karangan horizontal in master kum na sin matwiya siya ar sokas tol siya pusin benalen gimalem siya Kasan gata alana kalimia kala the coin it cannot be broken kung kain lisim lalakalim and products singe el indefectible kung somnige son singe alfas tongo limekos in kain usina sikom taksingan kipapal nadas ko siya fakla
Elvin porongalos kat, si kastan kat ta kana selos, mas ta kuflana kanaw siyakle. Pangan product si mga fakmo, it's indefectible. Scripture cannot be, the Bible cannot be broken. Now, Sam, it has its own original setting. Now, original setting siya ke arena ke experiences like meta. Nara puklemekos mga siyang ke sop Sam sogas Ecclesiastes onla Solomon. El poetic books madaka academic masidak mo experiential. Na fin ore kanina phone na collection ki Sam nge naki masi na naki title iprusi mo kyang naki apa Tillium Tehillim kanyan pa praise songs na kung finsam ram naki Might Creek nge translator la dahil nge idalwek mga gasi ba mga Salmoi pa on a we accompaniment of a string instrument. Na kung finalita na matawag kisam ang siyukang alon ko Faraday siyuk lam ngaul Sam nga damang Alel Sams. Sam in anang kasinorela hallelujah. Nara Sam nga sumanyak ki New Testament chiya sila nalenda ka attend ke diepe. Kung kan ligel luklong alakos fasang alakosan. In fact la paing kaslok nga fact na siwos. Yung asak nam da euros. Nara panangil fakun la the fall the manakawa inakpayak siya siyumla in ma saplal Moses. In gastan met pala. Yan Moses met pala Sam masimla kel. Nara Sam nge kata anay kasen proy mape. Siya yan praise kaksak. The nation of Israel kitemple in worship. Peltok may choose nge and in the kay ni siklalo selbang sinikak nge elrek magan. Nara kung finesom na kay Koren sislak ni Kolosi tolu fasingalon kors. Akalamila wala na kay Christ inanin ko spela na kayo. Kadinala na alalmet met ay luti in karangan siya. Nakioyangan kading kaksak on kekun Sam onin kaksak madal napa urek magan gas alal maki insiyas na singat. Nara tagana siya kadin dila ke New Testament gabensom na ke Colossus ngalon gosh ka finnet shame saplan mi gosh singal dolu masamanyak peki Sam. Fakla finash med in maslo siya asin ongaye. Elena bray. Finash med siya ngan Elena nonin kaksak. Pangayan si masama ta kakya. Nara Keshben in kayan Sam nga simla sil David ta. Tapela kumel lipsela delma buksilal David. Mayen itngeul dolu sin Sam shewuklam ngaul ma ange papaldik kumange designation ngan author si gengan ba David. Sam dolu na ke Sam ya. Sam singal singe tol ngol luo. Sam tol ngol akos ng kiyang ngal siye. Sam lam ngal singe on ngol lemekos. Samon ngol agos na gait ngaul. Ay ngalon kos. Siyok siye, siyok tolu. Siyok agos ng siyok singaul. Sam siyok singal luo, longol luo. Sam siyok longol akos. Sam siyok tol ngol siye.
Siamsiok toingol tolu, siamsiok toingol alkos. Na fääle niki toingol ya angaw langal siye, fääle niki angal limekos. Na pangakkali mila siamsiok angal lonkos niki, siamsuko matago misingi siamin halal. Na itngal tolu pangan siamo. Singaluo, simla si asap. Pangan si Fin choir lal David Finan Jerusalem. Siyam singalungan pa siyam lam ngaul. Na siyamit ngal tolu. Falen ni kiyal ngal tolu. Talik na dal kurang dal samasta siyam singaul. Siyam ang ngaluo. Ang ngalakos falen ni kiyal ngalya. Al ngalakos ni kiyal ngalimekos. O ipal ngalitkos. Solomonel samasta lugasin siyam Siyamit nga luo, siyam siyok lang ulit kos. Eta na sumostla sugosin siyam nga, pa siyamal nga liya. Ema na sumostla siyamal nga lalkos, siyam sugo mamatay metan Moses pa sumostla. Na siyam sugungan pa, usye na siyes, kifa singaul, nagis nga luo fungla. Lusan mo la kumayait ngaul, final ngaul megat ka narala, kaya ngaul. Na panang nga kadindala, maul siya nga mo naftoto siya. Narang ako min ka nalana, plan na lakwoye, ke mo lakoma. When mga ako ngus lagi fail siya nga, el meaningless, el na vanity, el malisongten. Nara, pangan salagun sama aske, papandik kuma. Siyamsiok lang na phone na. Central message siya matakakaya pa. Kat finusya ki sentence ko ki siyamata na. Padel mo praise ye the Lord. Kaksyak in God. Pangan masya matakakaya. Na paano iya siya siyamata kakalam ye deeper meaning. Manalal anin nga kong. Masyap nga kong disamran masin mo kita. Ke fin pa na ke laloma ka auliak ka makatalan na anang faksifike kat papalan wikat kasi kat understand inner deep emotions lasha kat sumnarun kat ke siyam nga kayo. Naslagin bangan me overview siya mataka ki usin siyam matakawan. Nakalim bila siyam siya kung ang alon kors nagalam ngawul bakat siya misingi ya. Erslagan dagata bangi siyam anak min fulok karok kasin kasingi hallelujah halal. Main idea siya kasi kalam ngawul ba God should be praised by all people. Kat papal ininan kaksakin diyak sinma met na kayo pel na kayo en na kayo. Kasi ben great works lala. Eke pakotin. Lala siya sisis lana. Narakata ko. Kisam sa kong inwala kaksaklas na singkat. Oye katera wayan. Ifo ka din kaksakanal. Pakyate si mga kaksakanal kiyan. Esya inanan kaksakanal kiyan. Mamay bangan si mga taga-tuwi kaya, nalipan lang taga first year, nakatfa me, taga-wiko usin kalya taga nila so iko. Kaya lang aflokun na ron. Namalipan, lumalap. Baik, lumalap tamlay ke, taga-luman, at lumalap ke me, background mo siya ke siyamsiok lam ngawul nga no phone na me ala yokshupe na pa'y maslon 1400 PC na ke 500 PC ye gashma shimle siyamsiok lam ngawul nga inanak no phone na ingan lan talit na tingkat ngan pwede na sure akfalat lalos ngan kan mga nakayo. Ay taga na siya na vlog na ata siya ke online na la. Piyon sugo ma simne mit ke kas ko sa in sa flight ke gata.
Fingo me daw nigi ya. Ake na itala. Pia unso kumashimne mit ke kasko sa insang kaksakin ka. Nakamed loing penake on makadaro fashion like changing it. Pia me insian may ito pasam kin engon lalos na ke oyen. Apa na tik na tingkat ngare lang eh. Mas difference about inspiration ching. Mga masing inspiration. Nakatila tayo insian nagawain mo kaya napakanliya. Now with that being said, now si Marita kadrede la force sinige on course kad proile kaya nakataga tagrala ko tayo las na kaya. Ay bangay Marita force si meta bangan kosin kaksakin Jehovah kaksakin God in lom matal sil kaksakin el in kasaw malan kalal kaksakan alge or ma kalal kaksakan al fal nage wal wala nalal kaksakan alge persen ukuk kaksakan alge saltery ar kaksakan alge temporal on social kaksakan alge my own share a bite ke kaksakan alge symbol yok pasha kaksakan alge symbol ke ka pasha leila manake wa share momongla in kaksakin Jehovah kos kaksakin Jehovah bangan me marichingen sham shoklam ngaul kumetaga dana kaksakin jinge banga emphasis el shamon yak yok fos noun goshing line noun goshing el kalwania na capacity o ye magati ben I guess sham shok ang along goshing daga kalimya ala yulia sing. Now with that being said, I'm not going to broil again at the go. She before ma for she dashing. O kat flatten la dalle shu kaksakin kom ke man na kayo. Leila Marsh mong ke in kaksakin kom in pel na kayo. Baba na mana si kesta na siya kadin wala kalim ke lagat sanga Oroma singe, command singe, kadin kaksakin kom siya pel every knees will bow down. Rak fresh shikat kadin di. Alela kat na kayo wasya isusta gangon in the kaksakin kom alin assume e pas na assume ke ngon man kom kat ngon siya. Kat kulo kaksakin kom papa. Lela pasana kayo wa in sort na room kaksakin kom. Kat kulo malap kinin Jesus simitang wash. Amen. Ay, kat kulo malap ke pralan na kayo wa. Kat tagali na ge me Siyam sukong ito na, wana ka ng praise. Katala din nage kapun siyam sukong ngaw na let everything that has breath praise the Lord. Kas ko siya yan. Fos, layla mana kayo wasya arsh momong la in kaksakin Jehovah, kos in kaksakin Jehovah. Nakadesong dana Genesis saptalu akalim yung mo from the dust of the ground he formed a man and breathed through the nostril the breath of life. Na iving ang taging jengan in liya shaw na lap singa dana malan got by every breath we're taking. Every breath we're taking, inhaling, exhaling, malan God. Naramongyak ke belsingan, inakalim na sumsifanala. This is grace. Lakat kayo momong. Anna kayo mas mongo, insang kaksakin God. This is why we're here on earth. Kading kaksakin God. Na ba, masyalla, Lucifer, managing kaksakin yakpail. Ara ka del lukala like wish siya davatolo. Elos pataga.
Academic ma elos mugu ma da lemi fela singa lemlas King of King el tu lapulayo elafoloco as a King of King ingen al ara or malal as a priest el mediwelas elas ingasao na Satan know that Satan ilata tari la lesson benaye tagadin taga from Modia force on gosh in akalimela man nakewa mas momong lama belongs to God. A chia sivela the girl galiti la nga elakalim. Lan siya inscription siya ke coin siya nga may nga nakalim yung malal siya. Sang malal siya sang malangkat. Napangayan si masyeta nila taga sukya na kading taga na kemasing nga. El kia pa pelna lilas. Na ingin na kaya ben pakotin yoklan gadi geklan na sik nan mold kun malan gata nga fat na pay broiler ka papen na ngay met na kuwenta ka na kemasing nga. Audience slash ngay pamit ko siya. Focus slash pamit ko siya. Men evo pakotin yoklan gadi likia pa met lalal fung yakais matan fel na kayo. Inara pa o yeshi magat askengin na. Kading kaksya ka na. Naro Yorkshire ngau min daga liena ke me sham show kang alon gos ni ke sham show lam ngau le pangan kalien sham shini ke sham show lam ngau le na daga one final praise hallelujah shin God hallel sham mesingen el mataw ke hallelujah el kalia ke hallelujah avinga te for shime gandana Kosin kaksakin. It's not temana in fact makamen si bang. Akwak si bang, sap si bang. De manasim na mo, it's a command. Itakyan na sin me, unmet klik na din gat nga the Israelites. Ito ka na si komising nga dati penaik na si kom. Naro, siyam nga taga ikesla, hallelujah, praise God. Tago masimeta pia forcing an academy where to praise. Ara ina nga kami kalam ke masing. First lo tago fat ma efo. Tolun kan me course fakya. Pada kaksing gat fakya. Na first on course mga usitari ngan siya should be doing this praising. Pada tago na ikalam na pang Puking Samsung ito ka nag online universally may na kayo finfella siya ngayon na ramasi nga may kaksagin ka pangi mas mga umeta ka diya na paila fakya piyanin kaksak siya nga where to praise him Kagatagal dia na North Channel area di umatagal ka fosimit nga. Kaksakin ka in lom matalisil. Nam siya kaksakin al kasaw. Kaksakin el in kasaw. Malang kalal. So, kagatagal first by first siya mga. Taganong siya na siya outline. Ingin na. Eifo, kading kaksakin, fosluat kalamyang. Kaksanal keme, or makalal, kaksakan al fal na ke wal wulan alal. Agada kaksakan al fakya, pati tatagada na 7 instruments yung may tagang. Kada lieta na rhythm si matagang en luo, si peluo na ngay kos. Insang kaksakan al. Patagata na mengen, kaksakanal kaya pasen ukuk, trumpet, kaksakanal kaya psaltery harp, aktolu, kaksakanal kaya timbrel, ewan susuman kaksyak, kaksakanal kaya me, maas paik kaya, foslimekos, kaksakanal kaya symbol yoks pasha, kaksangal ke simple ko pa siya. Mait ko pagat buhay ka.
for son ko shima u she pienya inta ka dana bangan final pang shi mai da inta ka kaksakan dana o ye shi magat liya ki fin fela shi ngi bang kadin alu na shin worship na shi ben na flok na ge yok shi be ye no ye shi ma ko min ta ka na ge sona ko fos long la ko kat ngon ji bang and the only way kadin worship kaksakan paingon bang ma shi na even got ka din na ke shi me en she met ngan mataga na ge pie shien inan kaksakan ya ta na ein me in lom matal sanctuary lot na ito ka nakemol sila kumusing lakat patim pa musing o babala kala mi mai kat ngon si kat inan kaksakan in spirit and truth kada sum na paro kokya kera menive when ni siya spirit lal dala tal koflan si ba shampram na sin God kadin liya sanctuary siya nga na lom nuk nuk ya temple na mesingan Jerusalem 40 years in the wilderness esang pen na shipe yok ma taling kalam gela kat shipe na nge baushal dan maligen me ichep na ashipe kaksak singore o ye shi mail daga ritimal dala ligen ichep nge ya ashpeke akte yang to o ye shi na shi komo nga ko minan kaksakin God efo man kadi shuste kangon man God sanctuary lala temple lan God pang meshing it signify presence lan God pang connection si may nakadin na meet mitigat fast na meet God in napay kadin shuste kangon lan God when the only way we can worship him is in spirit and truth pang mashing God silpa na taka meshing an for loud lal fungi Nara, Sham is so that Sham Shoklam, one of Shimnake, Shokang along got nigga, in fact, final hallelujah, in Kalia, Sham Shoklam, in the phone, she'd been a mirror, much easier to telling me, worship she by an oracle. A teacher la calamis me, sons of taco for small lacos. Tana, Matanko shows you my juneke, me, laughing coffee. Chia bel công ty nó còn sum này vậy sanctuary lom nuk nuk shibe me temple Jerusalem when pakatash kenyan na church pakatash kenyan na kesh ben ngon lan God the third person of the triune God morning God kai sing ushi ga dinak flat and that is the only way na vinkum fast we are do vinkum fast mem what ma look ya director kada kaksakin kat for kay fin ngon wal dan kat min kat ngon si pa esam kokyak ka de ke garden of Eden ke ben chiakosten the shakta na ila ta in kenex ko in flocking kat me and every day pang fin shak pang intention pang me design like Jesus Christ like a man who shima from min me every day head to the body of Christ the numbers church in crow they crow in numbers magana and me crow in unit uniform singa unity singa taga ke me under Jesus Christ magana in the presence direction guidance counselor lan got the Holy Spirit pangamasing and that is the only way Christian church in kapkapakin tal na kayo. Mangon lan kat magana baka nyo siya member siya nga nagya body of Christ siya. Pa peptay si fan na pangon si fan na pangawaya siya. Nakakata ka siyang kin kaksak siya ngayon. Alay, siya na hallelujah worship siya nga taga na keme arena luwangan. Siya pa me lamnuk-nuk pa sanctuary siya nga na siya pa me fastly outside under the heaven kat kaksakin God. Na ito ka narrow yan na kaya kumaskim siya nga ito na asya in siyas kat kaksakin God in spirit and truth.
Nakadata ka na section to ni mga tram-tram kini kes na masingay mo siya background siya pa. Spirit, soul, body. If you got the na composition ng soul singan pati ka naga-furnishingan, kadata ka na mesingan spirit. The most holy of holy. Malimay ko sa mga work. Amen singan. Mercy seat si makatil praise in our way pa me. Shape of worship. Pati ka naga alu kaksakin God. Pa-praise. Hallelujah singan. Masyak lumari kikit. Din sanctuary, mercy seat singan. The most holy place singan pa paray. Kat pray ngon man kat pain kat pray na siya. Lalal fungi pa tolo. Faith in Jesus Christ alone pa siya ngon singan niya na kat kay siya. Fin saksilas mataga mesingan kat aske opsifan siya panangon man God. Natagada na spirit of fear of the Lord. Pataga na kay referencing revere him. Malimikos nga sikya kike the mercy seat. That is how we connect. That is how we worship. Along with mapode laki mamel sacrifice. Offer up your bodies as a living sacrifice. Kaya katarangan na malimikos nga fast spell na kayo. Because that is the only way we can worship the Lord. We meet him at the mercy seat. Pangamas machijel the request like a new covenant. In the Old Testament, Delta come back at the outer court. Outer court, when he lamb sukungan ka perfect animal sukungan, sang Paulos na kaya, sang hela, significa hela lan makuluk lan machingan. Now from there on, priest ngan faucha. Som na kaya oli singan. Na pelche fan na nyeshe, malamakit course kaya calendar lan tikna din kat nga tayo, Hebrew the Israelite. I preach nga niluchak. Som ni kaya most holy. Insya kaya nakmanas. Nakamatan fel kaya the phone. Siya kata nga, in a line na kaya scripture na kaya, el siya perfect lam taga. Kanaw siya, shali, kaya mi siya, listless siya sang separate holy of holy na kaya most holy of holy. Michelle, from top to bottom. Napatag kalamian na kaya dispensation Christian mga kumaski nga na we can boldly enter the throne of Christ. Paano masi makatouch ka na? Nara, kaya Trump can worship mga ikataka si kit throne of mercy. Let us go there. Bang sanctuary si mga Trump can. Elang akfala kiya matching in my sanctuary and then go heaven under the sun. In the Old Testament, matching mga kumaski nga we need to be in the mercy seat. And the only way we can get there is through Jesus Christ. Pangamasing Jesus Christ magayin na pa kain uskat siya nag-ensingan. Now, if you got to come tamuling on, we're in there. Every days of our life. Celia Kitari God, sanctify God. We are growing in the image of Jesus Christ. Pang now your Yorkshire in the flow on sacrificial system in the Old Testament. Jesus Christ, and then we're working from the most holy of holy on the mercy seat, working way out. Tagad na meshingan, kaya muling nga ngan kate pwengkat katin taga nakikastan gat pa tepos kungan. Show preachingan pati pos kungan, kastan gat. Nakalim lan katianin gat, menefo we are born again in the Spirit of God. Kalim siya daga kadin replicate na body of Christ nga archbishop. Now therefore, kat makaing siya, broilers, kat makaing siya, manifo, we are in spirit. Furnishing told nga, narakadeta ka na kaya outer court siya nga na, managawa kat liye ka maular siya, we will see it in the lanes of God, which connect to our imagination. Outer court siya nga pa physical aspect lang, mataas, magat smell, what we taste,
what we feel, what we hear, all that align up like a imagination, conscience large, imagination, matching reasoning, memory, affection, man na powers, we feel it, affection. Sige li or yes, na if got li na kaya masima kat proy kini piangya katlan interfing kat inta kay susa kang man katana wheels nga pa. May nakaywa arse wheels. Paita ka na sila taminif, talor maging some siyakustin, talala a wrong decision, napakatash ka nga. Inte mo, Chisha daga usepe masing flocken got me. Masing magadinali kalam gala, temple si baka from spang sanctuary lan God. Moon sila mga kumash ka nga, kadin ang shoes lang ang lan God, then work our way from inside, outside. Katakan mo tayo kay Lika. When she felt in a game, panalaka lang yan. At the way people see things. Ngam tayo kay Inchia. Pangay. Confident yung makatash ka nga. Na I think katakali na kay or malasya na kay worship. Ilyakin makanan yung some worship. Ilyakin mga Inchia. Manapay sila kung usye na phone. When a proclamation si mapidal right? Philippi, Caesarea, you're the son of the living God. Nakat kisyakin kat siyang, wana po dahil from the room sa tasing ang lufos siya. Kat morning on. So therefore, God working from the very most holy of place, nagka-section aklo siya nga na kaslan God, kalamlan God, kat makain siya na siyang God. Imagination, makat liye, nan ka nagka, oh yan eh. Like conscience larger, reasoning larger, memory, affection, may sound na sin God. Eman na sin God, mana kayo. When we are being led by the Spirit. Narakadata ko, other courts nga makad engage na ke fellow loss nga na we're saying things to God. Makatlong o malangkat makayin. Makatima kat kang kat patimpalan kat mana kayo kada do it for the glory of God. It need to take in from the man issues that can man kat siya. Regeneration siya pa yung folk lang. Pipon again siya nakadinta ka na me kaksya hallelujah. We will understand what hallelujah is. Naramit ko siya kaksya ingon siya pa yung ko. Where to praise siya yok siya ka din dala pang sanctuary siya. Lomnuk kaya temple siya. Alignment na kaya ako klang God. 40 years in the wilderness, that signify presence ng God. Nalala city matali sila, which is gonna be fulfilling in the near future. In the end times, eschatology, mga New Jerusalem, New Heaven, New Earth, kumeta ka na meshing Jerusalem. Matman God nga ni finge kaksakin God, talit ka na ni Jerusalem. Kada sumta na align na people ko may perspectives may takya siya Abraham siya Isaac ya. Tasong ni Mount Moriah pa Jerusalem. Siya na si saktalong lu. Fast forward na kaya siyam siya klamngaw. Tana sanctuary lang God. Ilaki ya. Kata ka ni kaya 2026 tana itakyan na siya Paul in the first century lang kalang gala. May taba temple siya. Be a sanctuary lang God. God ilash fella siya nga siya God the Holy Spirit ilashing God matalal fungiya. Nakat me kat pa uskas nga rela meshingan scattered seeds. May dan ta ka nagamold siya. At the same time kat pa kalan siya nagalost siya. Di ako wakato lang God. Kat may na kulo deserve to go to hell ta saktel ta kain rekat ta din me back to do much my Adam and Eve somnigia. They were put on this earth man in worship relate na chin God. When God relationship siya pa nga akflat ya kel.
Masap singaw may takyang ke extra sa talong mula. El takay mit. Ena man magtagamit tagal. Chisel drakalam yung mo. Kung di kain serve God, memang. Naro. Kataka usia fosimit ngan in fact namet na kaya background research mau che kating kalam kala. Start point ke worship siya pa. Isus tagang ngan God. Kung tekan te isus tagang ngan God, kung daga worship. Now, if you take so much on the outside, kung taga elyakin ma lugan, tina elyakin mas may taga nage fakun ngan nage isus tagang ngan God, ngayon kapak akwak ngan God, inkom, you need to check yourself. Mga yok siya ba kading taga liyela, kadinan worship God in His sanctuary. Kaya ngon magayon. Naratagal liye na kaya fosimit ngan, kusin kaksikin Jehovah, kaksikin God in lom madalsil, kaksikin el in kasaw malan kalal. Nawan nga kalam niya nga, te faksya bang, kaksak mo, it's a command. Itakyang na sintalin God nga, bang masang komar in Jerusalem kaksakin God. Komar fin fellowship in kaksakin God. Pamasing el praise Him for His mighty acts. Sisaklo meting afas na kamasingan na. Nanu siya fosimit nga. Hallelujah. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Nawa nakadakalam nga. Hallelujah siya nga el taga. May kasi pang transliteration siya nga. Hebrew phrase siya pang hallelujah. Meaning me, praise the Lord. Call to worship siya pang. Expression siya nga taga na kaya me, kaksyak. Ingon. At the same time, refer. Wanalak falat siya. Kat matal siya pang. Yok siya baga din kalam kaya masinga. Na, masinga sampram kanyak yok kaya siya mo pa. El, fakat la, prasasing nga, it's common in the psalm. When mentioning el ak yok subayan kakshak sing. Praise in the life of the believer. Pangamasing. Now, hallelujah sing na. Praise, meaning praise the Lord. Kakshakin God. Kakshakin lim. Yok subay. Siba na kalam na mentioning the faction of sapshi. It's a command. It's a command. Masing pa yok subel. Na dito ka din nage makalamiyak penganda na akalamiyak oya singin kalam gela en Israel ala kalam dalor magpin music me on nganin me in we kaksaklal dal fin temple an ke worship lalosan. Mga yok subel. Nakatatra akata yan nage may equipment ni kos makadread live yan niya kading kalam gala this is need to be neatly planned. Worship ngayon na napay nakuyak na napay plan niya tani ke oya mamanga ito ka man na kayo mamas mumungkay ito ka nage akfletching. It's a command. Praise the Lord. Nakatatra din nage tuway ni kaksak singan nage music mangan pa. Hallelujah singan. Praise God singan na taga ke revelations of the singal ya fosin nage ongos. El mirror pena foreshadow imagingan kaksak mariging kasaw. Heavenly worship. Well, akalamya ke revelation. Aro. Taga na me ipsime dapangan. Hallelujah singan. In the God la praise God in His sanctuary. Akflat God again me. Kaksakin Jehovah. Akos in kaksakin Jehovah. Kaksakin God in lom matalishin. Sanctuary sila ngan baga from kuntay na temple singan inakalimela. Siya nil taga mirror ripen na singan. Yan taga Babylon. Ingin ay so much siya. Par Roman Catholic nga.
Academy madal Mary ben in Jerusalem ni Babylon to gonna get me modern day Turkey ma when I'm banging she might relocate so much way na kaya o she might go me singen when it can nak flat check bail Shaitan it can nak flat check bail para large fin fella singen Lucifer el the established Trinity singen satanic Trinity singen me singen dragons go beasts go false prophets shit why ben na cut she fun na baba when on but then you na may un she ba kadash na worship singen pataga kanang sa la Lucifer il gain may tayo na passion na siya me singen pataga ke me to sakta ko siya fact na siya Jesus si fan na usot na fun na fellow singen to ko siya singen if ngom me passion alu na siya katlim ta si bang para lucky masap singaw na siya Moses ma Aaron ma Ina mo kat to committee. Nara comment siya patagang worship, praise me in my sanctuary. Manila tala makikiyak mo tagap. Pang mas mga umin ng kalam niya. Lito, kati lito. As a matter of fact, para you call like Lucifer, shit afa tulungan. Nakadata ka samsam mga gatin mood ko na get 2026. Siya na pa ikat kaksakin o mga key na kemol siya ako maskin. Goes in kaksakin Jehovah, that's a command. Kaksakin God in lom matalishil. Lom nuk signify presence lang God, walang lang God. Temple al Solomon, temple al Surubabel, temple si Mayara del saka renovate siya Surubabel na. Pwede drakal mo kat pa temple. Presence lang God, sanctuary lang God. Pia, pakat mo siya niya. Manifo, kat all the spirit lash. Na pasya na niliket, take over bang. Pai ket es na masing niya. Masing man sing kat magayon. As a matter of fact, parkat mo tayo kike, lin mercy seat siya ifo, siriya ki. Wanan mat ka iyak na siya kat magayon na. Malan kat pa masing niya. Artificial intelligence, government movement, mana kayo, para wangan inan wang siyang mat lalalfong niya. Man kat siya kitari, wangan mi siya. Wangan situation fella ka nes na masing kat kapat siyang dari, kat not siyang nagatoka siya siya. Or kat focus na siyang kat, magayon. Matay ning sanctuary lalan, kaksakan. Nakat mo tayo, tufoki, liki sanctuary siya, tagata na mesya ka, tagata sukas lang kat. Kadin mata na kakalam lala, kadin makain sila, men pangan alignment siya, imagination, conscience large, reasoning large, memory large, affection large, men kat sisisakingan, kat taga, mangan taga, affect by outer court, kat mano siya outer court, tanaman na kawagat liye, or ka mawul siya in glorify God, men kat we are worshippers, kat mauling kaksakin kat magayon na pang mas magdash kan nara sanctuary ma inakflat yan di hana manila dalahin siya guluk na daga ni isla be sanctuary siya palo na sil chisha la kaslan garak kalim nara sichi madaga katramtram kun ge popolyak parables of the kingdom siya seats must scatter yak and sichi madaga na ge Fidya si mashigimet ngan din kang gala kasnan gad bangit. Kasnan gad ikal man mait. El mi sherela managawa. Mal taga kaya inela mi she ela makuluk lang fela. El som el likia. Old covenant, new covenant sin. When merat morike fashion lan machus nga. Krum singan som te likia. Tau repayment she likia pa cash. Dan singan tali in maslon malam singan lungan in akalimila lemla floko na kaslan gat pa being spreading in akalimila lemla floko mashing an artificial pasam from kinya na in that mode kataga na ke sanctuation lang gat nga na if inga dashke kada wan namatan lan mit me gosha mashing an il signify presence and got the Holy Spirit in God. That's how we are identified. Pangan righteous clothing si may uskat siya katsong na let yang machingan uchak forget.
Siya na nuksilangan mo, manila tayo siya. Siya, we are sealed in God, the Holy Spirit. Pang sanctuary siya. Pang simple siya matagay na kalim nila. May believers to worship God, design niya kinag-holy place siya. Bay yok siya ben mercy seat siya. Bay yok siya ben dap siya. Bay yok siya ba kading connect na ka spirit, soul, body siya. Walang akalamia. In the Old Testament, they work their way from outside, inside, because that is the only way they can approach God. Liftigas, book liftigas. That is the only way. Sacrifice siya. Nakataga phone na mangan pera, mangan foreshadow Jesus. Jesus tagarala yataw sinora. Article 2026 na. Kadin for na all put our faith in Jesus. Kada issues ta kyang on. Holy of holy, the most holy of blessing. Mercy seat siya bang. We coming boldly to the throne of grace siya pagkadash kyang. Bang o yes siya mga bang sanctuary siya masamram ganyan. Malan ka at magayin. Bang yan yung naalu. Bang yan yung connect. Na even kung nito staff ang nilash na ke sanctuary siya na ke me oyen kaksa klasa katka lelyakin makat nukum katka lelyakin aten makadeliem mo insyon paliyak sanctuary na pa siya pangan insyan mait pange me born again regeneration siya. It's not physical aspects of life or spiritual aspect. Para akalamia mo din kwa o misya mo din nganam mo when kat ngan siya bang. Naro, siya na taga kalamia keme, si stakluk, siya koron on kor foshingal yan. Siya koron on kor fosya. Nga fakipin mo, siya koron on kor fosya. Siya koron on kor foshingal yan pang na kalamia mo, Holy Spirit elash in matilal fing na kayo. Meshingan, taga pa na akyok ye, fashilik siya ma, meshin sanctuary siya pang, sanctuary. Pang sanctuary siya in this dispensation of grace. Nara kaya nga akong tagali nage itaklalan holy of holy singan kadin niya na siap katipa na li replication siya makatilaki na ke Exodus sapta igash malusi ngan lik Israel ngan niya ni chap ngan elke wala los, and the only way elke wala los pa mom nuk singan patempol siya nakat patempol wikat mi siya large fin fella siya mi siya siya benefo sanctuary lala kat Holy Spirit large kat kai shi. That's how we commune. That's how we speak to the Lord. Pang ma siya kat worshipal ingon kat pro ingon fin shock me lalad fin la siya ingon nakat challenge kat revere him. So with that kat taka nake oye siya yan lom sila kalom matal singan pangan sanctuary lala nom nuk siya with temple sila Solomon Zerubbabel era nakot pain siya temple siya koron kor fosingal yan na oye si pesya yung makalamya ke fosingan akalamya mo kaksya kinindel inkasyaw malan kalal na pangan ati si siya yan tagada na inkasyaw pa samsam ganyan kalma pa me paano nga in that Psalmist days, talakfalatye, lom nuk ya, temple lal Solomon na dahil siya na fuking at clean ka siya, expanse lan sky siya, panga oya siya, taga akalim me, sovereignty lan kat na creation lal, akalim me, earthly sanctuary, siya, fellow siya sanctuary lan kat, kayo nga na declare, when na siyam siya liya for siya akalim haven't declared the glory of God. So, extension siya nage, yan na kayo, mga ito ka na, lupuven ben, heavenly beings nga, lalash pa kayo mga nage, akalim yung mesya universal worship siya nga. Masing no fun na, pang no fun na. Main ka siya fel, nakikamen siya nga, praise God, akfalit siya God, pang masing nga. Nakadito ka na, iaspeke siya flein fel.
mai shikyak nga ito ko pe. Every knees will bow down to worship him. Nagataga di nage yokshipen mga ito na central figure siya mataga nage foshimik ngan pa kat magay na wan masyaya. Kat magay na focus up me kat. Ko lal nige sifena lal wan masyaya. Magay na pa yun kaksakin niya ko. Taga nage she'd been a sanctuary, she'd be having an panganoya singa. The key point mind taga akalam yun nagamagatas kaya pa. Kang singa el de fact siya, el command siya. Call to praise. Alright, yeah, sanctuary yan. Mamnuk temple ko under the heaven. Universally nagaywa in kaksakin God. Ko nagaywa in kaksakin God. Bangan me foshimeta nakataga nage foshaklu in fact namet. That's where masing taga kalim mo me pie outline mo tige pie nga where to praise bangan sanctuary lalan. Ay nga nakataga nage efo gading kaksakin God. Me share gading kaksakin God at na akalamyak ngan. Kaksakan al goret malal. Oret makalal. Kaksakan al fall nage wal wala na lal. Agadi masingan na me mag oret malal ngan. Sik na tingkat ngan me. Taliya nage me creation lal. Taling kaksakan na liya na kaya mal created. Na sibe mula na lalingan. Lusyal dalo sliki me. So si matitak yang na siya dali. Me. Ichap ngan. Na taling kaksakin kat sibe luangan. Menpangan oya si mausiye. Me. Tan esam. La pangan kat singa. It created manakawan kasafela. It delivered them from the Egypt. Na ilpa sang pain in lalo simpel na kayo. Naro yokshupen tan kakshak ito lamangan pa talisam kakshakin kat kaya. El para laman na kayo. El usyal talagi show lalo singan. Na sangin in lalo simpel na kayo. Alright, wana yung pangan shupe may na mesingan. Why to praise him? Pangan shupe. Shupengan me. Ilan na managang kasafela. One got shy gun machine. El Champram Norella Managawan Kasha, which really when I knew she Shupe na yok shibagadin sangkunon chingat ke machine. Now Champram get click na dingat upon. The data gonna get church channel pa na mga kuminan ralang. Lail Ligiga tifin fella sing el provide na shish managawa magadin na lim sing na deliverance may taga na si koma pa. Ele talaga matkulu. Alu siya final ultimate sacrifice siya matagamet. Iskat taligi minsiya. Iskat taligi guys siya makuluk clash nga. Pangan siya kading kaksagan nala. Na siyanpen na kading kaksagan character lala. Nagame matal lala. Matal na siya walang limit lala. Pangan masimay na kading alang ngaytang nage kaksagan insang honor lash nage oyan or malala. Nagan mamangit ago akwaki a meshing shetan lan nataka. Ilme elak foshigad makikip lan felang. Panga o yashing elke ushi makikip lan felang ay nesta worship shima taka malankat makain. Elke foshia. Nara sham nga taka in taka na kamen shi pange na efo kadin kaksakan al bange. Nashikom deliverance bang elu she provision final sacrifice ultimate sacrifice ma modi kataligi makuluklasha mashing e ushi na payo yeshi mago minalle el sacrifice el kishakana la shifana estla modi kataligi makuluklasha na ke o yeshi nganta na shikomo pang alu pa yeshi ma
Podela kalamia. Kadin offer up our bodies as a living sacrifice. Adu singa it's a living sacrifice. Kisha pa adu na pa sing. Kisha kat iska chang na singkat. Nakada som na ke o ya juma ikakla katram from kine peka na ke chana si saptalong lu na ke April mai se ke. Kadin fa na si April. Usha la kisha kanal manasi. Pekshei masma chichesta daga. Kisha kanal la shvena papa el kat papa send his own son. Nakakalam gala tena shikap mashalala shikan minifo I shikal wanang ako. Kat na fon na. Inherent sinful nature shake karta na vida na wang and mafela kan ushe kadini shusta kan on singa shayan Jesus Christ in kenek so much jel daga aki. El magay na pataga misha molyak nga. Fully God, fully man. Nakel songan may sang siya. Perclit siya pa ngon man kat singa. Ngon siya pa na me Mariel putata yakya painan sang usu siya pa na kensiya. Pang kapas siya mga kuminan. Alam shalala na morning ngon. Tiyan me makataga samsam kinyam mo. Nakikatloing ito na pa ilang masingan kat mol ko na. That's the reason to worship. Why? If we got to praise God, pangat siya kan siya kang online God. Kada sum na inka siya, moon mapatpat. That is it for us. Pangay. Moon mapatpat si pangay. Nakat sang glory, mana kayo praise Him. Kaya masing mana siya na siya ba tram-tram kanya. Naro. Praise Him for His mighty acts. Kaksya ka nalgyorit ma kalal. Kaksya ka nalfal na ke wal. Nawa na kadakalan mga. Genesis siya na ke creation. Siya Exodus siya na na ke deliverance. Na siya me provision. Victory smile. Siya sang na ke soswa sa taon gosh. Akalan nila katal buwi matlalingan. El sovereignty, el power over all nature nation. Mga taga, akalan niya. Akalan niya na pa kalan Jesus Christ ke New Testament. Metal nung lalgo François Gospel. Mentioning victory over sin and death. Victory over sin and death. El katang nila. Bakuluk e minsya. Nari nga kumitaga me. Kaksya klasa na reflect. Mile established in the past. Nga kumitaga. Belchin koto. Kaya alu ko saya. Alu siya nga San Antonio nga. Kadis every other 2 weeks. Every other week. Kataga na get lots of washing. Me kadin din sama si my life in shaksi na. Me singan, el sacrifice himself for our life. Kadin mo. Na at the same time, kadin nget liye future siya. Level flock siya in focus. Mga focus siya. Nara, katara mangan in church. Kasam kun Christian church. In edify one another. Kadina ngat lali masih fin saksi na nakamol sila kuminya na nakataga islot sa pang polilakan as many as you can in reminder of our Lord Jesus Christ. Pangat thank pangat worship, pangat oyang kadin temal kan na malarang nakat praise Him for His excellent greatness. Masih ang taga kalam na me greatness singat lalingan makat ko flan sharing eli managayo. Elita managayo. Elita ma el omniscient. El omnipresent. Last year nagayo na me el omnipotence. El kaliki managayo. So all knowing everywhere na me almighty. Pangin maina din kaksanal pagkayo. El me akalami na pala everlasting nature siya laling. Painan kaksakin niya kiligya. Nakada som din nag revelation ako for singal siya siba na daga mengan worship celebration eternally by the God kalami ke church kan arsin ka siya. Pan ma si may ikaklan siya son ngan. Bakit nta sa ano inutakyak ka daga din sumakflat siya ka. Nta sa utakyak siya nga. Revelation ako for singal siya. It's eternal. Sige di mangan. Naro. Pangan ipshe med, ka ipshe aklua. Why are we worshiping God?
bangan delivery ka diligi makuluklash mishalash nakadindi ko wala nalal ko sakridok na akflatchi asyan pe na it's a command ka din me kakshagan nakatagal na ke ip me first told you na gel me ko sakala me mo me where ka ipshimeda foshimeda where ka dinare ke sanctuary lalan why kesh benen moligatla nange na how ka dero fakya apata ka na praise him with the sound of the horn praise him with the harp and lyre mang mayok shpe ka din galim gela me belma I magishral ngan makingan alor makimangan nage me alu lalo san shimpe sacrifice sermoningan nage ram me on nage ram ngan ukuk wanan ukuk che talra pangan in me inak kalimye matawaken festival ko bangun mo nage worship mga akalimye yok shupeta ka liftigas no do no la shipa so swa on gor force akot ngal megor el signally ma yok shupen ta ka kakshakin gat ngal akwa ngorek na din gat ngal makin na instruments matagangan pangan sound of the horn pan machine praise him with the sound of the horn praise him with the harp and lyre aklua pangan ara del tralia na horn nga nage kakshak el highlight matching audible passion matnganin sokak pasangin sokak kakshakin gat pa matching greatness lalan yok lalan aro gataga dina ge exodus of the singal ya fashingalon gosh academy benage masikyak ya masa metigitalis masa ka mangan itagale Mount Sinai matching akas makinyalos na ke masak ka olela covenant ma katilaki in national rusngan mga ito that worship God in akas makinyakan or makin ukuk may ukuk ngan or makin kaksagan ka or makikalali ka kaksagan ke persen ukuk kaksagan ke psalter and harp in other words Fingat din nagya oya mga dashkem chenga ito na ete man na line na kema klik na din kat ngarang I mean kada ko flying kita kada ko flying okon kada ko flying keyboard kain mga nugelele ka mema amata ka kalami ma or makin managay wan kakshaking kat min pang oya chima katil ela inche woken mga man na kawan sa ngak fletcher mga oye shmay na gadnashken achimpa na dagan na kaksagan ke saltery art kumtari ke may percent may wukan nam dagan na ke matching string instrument bang rep makinya ke belin akflat ka alu lalos ngan siya Samuel singalan goslong do daklan met David Shidalgin mangan in me, suit the soul of King Saul. Lair instrument na yokshbe maurit magnya kige temple sanctuary land kat ngan nage akflight nga. Nara siam nge goon nge el taga ben a wee ben a mange instrument ngain taga ni na me rala melody ka im nganin alu tal taga ni na alu harmonize siya mga in kakshakin kat mga yokshipe so if ingat yung mga na art na kay takay ni na pasha si fun na instrument ngan we on ngan we person ngan na fun na it's practice it really need more time spent in practicing taga someone of fun sin na sin kat in creativity bang mga yokshipe na aro if ingat yun like yung mga taskem singing
Kom ni alle Arsenal pa big difference ka din nila. Katin oret magin mange, katin magin na process. Ali na ke alu singa faswina San Antonio nila dal oret magin kita dal magin okon dal oret magin pasana wo harmonize siya ma singa me singa men bange. Dalu ko ma sham shok lam ngolak kalam ni. Ma ke pa balla pa dal magin. In fact a kakshaklalus na sin God. That's how they worship, using all that instrument in kakshaking God. Naro, if you got na one mangan pe, anin life o yang no phone na atagali mo, pataga wot na, check pe no yes mataga kia pa gat nim sinya pang. Naro, in order making musical instrument in worship, allow she joy to worship, celebrate, acknowledging God, sing like a wala na lal, like a sovereignty lal, like a oyang and no phone, mangan no phone nang so akflatche. Now, harmony, it takes a lot of unity. But in Maslow, may ito integrate na, taka na ke pasasi fun na in relamana, kain siya on na singa. Nakati na ke practice on na mit kosay nga nga ta we choir lila timay to siya nga sumta skingan me eta la note ka we person mit nga mana yok shbe bang ale yok shbe pasha pakante ndaka askenan ka instrument ngan being added to it. Instrument ikos pataga ke fostol ni gen me goshin in shape completeness na ke o yes mga demo nempo ikos singe malan God. Nara flow rhythm lan sham so kung wala intaga shupen meg enduongan shup evagat kaksha kin nanya taga samram kun instrument ikos nga. Taga na ke force sha flashing antana final summon chain taga faculty luya sha flashing antana ka to ye pa samram kun yago. Pasasi fun, we instrument ngan no phone na raga taga na get first agotana with tambourine and dancing, praising with strings and flute. Shakpa na mapang tambourine kapag el common na ke worship nga. Kat kanya na kelcha Exodus chapter 10 first long Miriam, the prophetess, el or magin we matayin ngan, we tambourine and then while they were crossing the Red Sea. Messingan physical expression like a worship siya. Tuyak ten or magin tempering in kakshaking God. Na if nga kung di na ke Christmas to ni ko Christmas makatarangin ang if in kat align na ke kakshaking God kaya nga naas ngalalfing na pa mo. Oh yeah, if in kung align na nga tang di na ke masing reading nga mes na kin in sharing nga tuyak peten as long as my heart is right there with the Lord. Skinan ka ipsingan when bad fakyak nga. If ang amtasan nun in Christmas na nga tuyak ten masing akal mo pang it's a physical expression of worship. If in pa makatera nga fat na pala shen ni na kayo men di nga sa on ten nga fat na pa if in nga tang na this is it men nakanta sano in maui na kat fat ka 210 tuk when pang katara na kala ko if in man na pa siya pa dera nga de 210 when kat leta in shears morning nga ni nga fat na pa nakadarit makin pa kon kadarit makin keyboard kita ugilen le mangin akflat ci bekat inta ka sound ci fan na akflat ci kat kadat ta ka sfenara mo gugilash nga dado we ma ako ma ikak na sintik na tingkat nga 10 string singe kufin pa siya nga na fon na nort makin mana ka washer kan kakse mana ka wash mo line kakse nakadal liya na kat mo nga kufin nias, kufin paus, mana kayo wang magan na ke instrument ngayon kaksikin ka. Yokshupe. Ang ali masing nga fokat, fin pa
Kada ka non so fin ka tetal na pa masikatas nga ewan pa na ilya. Kumenta ka fana hallelujah. Messingo. Kumni Hallelujah, praise the Lord. Amoy tayo siyangin ka, messingo, mo bang kung saan person kaksikin God. Pa siyam so nga tagakalang nga na taga nag praise him with strings and flute. In siya ka na instrument in taga usya na ge. Mana yok siya na ge akfalet. Halulan mo ipro nga, may juice nga pa mga. Siyam ton nga dolo foslo, siyam yang alu fostolo. Instrument nga taga in me, pang on nga weepen na fash. Taga usya worship, masima taga nag melody, harmonious sound. Taga yun na, sound nga taga harmony, flute, wind instrument, mga na fun na taga. Kadali na ke, me unpenin, me kan instrument na kayo, machingan tu, sa pon na fun na, mga na fun na taga, sound si fun, sige nan ka machingan. Nara, ito ka ta na machingan, taga yun na, Mashi fun na in kakshakin kachipang. Kainin talan, kainin instrument pakandan, or makin might pakandan, na masing in tagatana. Pange, mano si fun na. Pange, spirit si fun na. Me, fin truck si fun na. Lame si fun na. Lalfungi si fan na, peptide si fan na, kat si fan, pa masing, nake church slash misya pa penang. Na I think kataga isla mga katlila, this is instrument nga was really a part of their worship. Ifo katisla 10 before 10. Ifo kuflanore, kat siya penapang. Gotcha, Ben. Na awesome. We alu lan matralan wang nga. Mit ko kadentally forget mga nga we California nga we kasi katamit nga wangan. Sasa nga kat magana pa ita inchen may. Omni ta siya na folk na ke factual na ke Christmas. Pai fin pai ka Ora kaya ngon, ewan ta na may kinalas ka din tuya. Sa ten in akfalat chikat ke masing. Agat ta kamta rela pension ang yesi. Meshingan. Sige non ko. Ali mo baba na ngay ma siya dan nil taga nak for shit. Kadin for shit la pang sanctuary lala. Halu nga reki in sanctuary lala. In siya siya mokle. Outer court siya in express managay wana siya. Apang mga liya. If we really work in that very inner being, kaya spirit la siya, kokosin kat Holy Spirit, manakawa ay flow na kaya second section siya na kaya imagination, conscience man la siya na kaya reasoning, memory, affection, and ito ka na kaya oya la siya in the outer court. Ewan pa na may isang sukat kat nakflat sikat with in spirit. Katawar makin mana kayo. Why na siyam syuk lang mga lakalan niya. Instrument na fun na may isang kaksakin ka. Nara, finga akong makita nga kuluk, efo, o perfect yak nga. Praise him with clashing cymbals, praise him with resounding cymbals. Masing taga shilpa na meshing alaw ka like how to worship and practice. Symbols nga part of musical instrumentship and mataga. Actually in temple lang. Ako may taga na. Siya chronicle singan mi ko for singalon ko chakalim mi pa. David Elmel ra la matlified singan in me. Play loud instrument. Symbols. Meshingan. Ark of the Covenant singan. Ark of the coven tap siya nga utak faral wala pa na instrument nga we pa na utak yaklan tap siya nga so
loud music, joyful noise, meshingan akalim na paying on lan might ngan ke inkakshakin God. Mana wo bataga ke shamsu kung ga din di na taga kalya shamsu klam ngawing na phone na inusi me o yeshima lo samolon gor fashing alakos David el me el ten yamatan God. El sang na phone na call al ten na room meshin symbols nga el taga na in me hakkaye kakshak lang na shinkat echoing mashima taga na wet na kayo na in kakshakin God. Worship siya nga taga le kalam ke shamu naro sounding siya taga praise him with resounding symbols siya siya na kalwa ni simple siya may instrument siya el akalam niya yokshupen music in express glory na singkat siya yok na pa el also ret makin instrument nga na ke worship siya in akalam niya na pa me reflecting on God in akalam niya ngan lalo so bangat ka ale yok ka din kalam kena na e baben origin ka siya ga de som pe shun ke timing lan God naro mo siya makadash kenya na nga matlash ko siya ala lalfing mo kat ka nor makin man na ka as long as it is for God in kakshakin God pangamasing insyom na sing God mana ka mo makin ngan checking yak na ke akwaklan God magay na akflat siya ali mo ito ka na bangay dagger untit na din God ngay katashi ko siya 2026 na den ayekle na ke string singawin na instrument ngatla lie okon ne met ke lom lemo siya kya am ta shafla we ang atin lie ifing pa isang logo na nake kita nake ukulele nake oye siya yung alala sing mo nake keyboard mo pa nga wang na pa ma as long as it is for God Shupean na sing God wang pa na ma kulken or makinyak nakatrak siya fina maluto to nga kulo malap ke matenglan nagaywa first on ko siya kan let everything that has prayed praise the Lord hallelujah siya aksya fina Sham siya kang alon ko sham siya klam ngaw nta ka hallelujah aksya fina hallelujah el song sham apang and the kalimila pang wana in pang kalien tukching sham taksala chi siya pang kalie kakshak shafla siya pang Natakan na siya kumusing ito na every prayer should praise the Lord. Nakatakal ikiye kem tawe kem mo bang o yeshima. Amo chana saptalo for sheet course. Akalim mo el mong yang naknes kanushi man riti. Chana si saptalo for sheet a chiova kadel shalala met liki kut in foco mong yang nain fuel momong in mole e ashurol ngon in mole Genesis lo for shit kospang pang mas mga kumas kefing fella sing kat molding in na kesben langkalang pakten yokman kat mai usi ka chat na momong na kepel sing momong na kayo mga kum iske mole sing hinan sum na kat pang kishe shafla sing pang o yeshi mataga adu pa yeshing kat matafing fella kesben kat usi momong sing el pau shake Genesis lo for shit kospang kat kapat na 2026 kadin taga na pang shpela asho kadin akflat kat kamen bang na wana nga kalamia kat te kain taga alu na singkat ifing kat te shusta ke ngan kat main kat matal pang o ye fun na makadin da akflat kat full out the klal fun shusta ke ngan kat ngon kat pa pen kat ke ipsing mol si magatash ke el pa refill o yan na kayo magatash ke Nangasip na nakasensya ke, even pa yung mga ikyak na nasintik na rin ka, ngay nakflat kat ke,
me instrumenti koshne me sannakin nga kuminaske kita keyboard kain mga intagay kekta kadinat makinina falachiga 10 strings me efo tana ngaisip na kisensya ki manapay sila kad isusta dengan mangat manapay sila oya si mawod ikekta taga na siya sumsenya pa usye makikiap si makpainkat ni miseng man manak kayo kanat makan according to Samsung lam instrument ni kospang instrument na keyboard okon kita ukulele mana kospang asmon aspe machaye kemet tas kosa so wanan tenor makinya naro leila meshinge katinta ko alu united to worship united chingan by the kake ngon God under unified under Jesus Christ mungkin unified under Jesus Christ mungkin Jesus Christ eligesta ka din makin kuzun baus in kaksagan pangamasing naragat ka kat mas fun tiba ka tiingin tiba ka tiing man may papain uskat ninyo nagata united for ka a community united in worship. A community united in worship. Estimate si mga relake malantarya mo. Sabi, 8,000 singan megos. Ba't kusay na gawa? Kusay siya off island. Nangali mo, estimate singan suppose. Sabi ka desong postigin. Diving example, mat singan megos issues te ikin mat kusay. Community singan united under that one language in sangnophon na unity under Jesus Christ singan in kaksakan God. Ngon bakatin nino. Ngon. Nagkakatliye and Ken and Purian. Katli o iye matutin at united nga na shibanakalim niya. Kat mat ko siya kat fakyan na ke community siya main daga united in worship catching. Pay na ka din siya. May nga fat na pa ito na bukukulan may nga taga ni es na masima na nitakang na sin kat. Kat para kat momongin na mana kayo momongo in mana sin kat. Akfala siya man sin kat. Te may taga kufas na kayo yalan may ito. Te mga tatagam tasaman may ito. Wanan siya ba? May nga tikain es na makuluk siya. Kanina nagam tasaman lang Jesus Christ. That is the only way we unified under Jesus. El para kat mano si fun, ngon si fun. Ma si fun, mano si fun na ngon si fun na fintrak si fun na lem si fun na lalfni si fun na peptide si fun na kat si fun na Jesus para la. Nakatliya nag-fashion ganda na yen sa kalamit. In Sheffield. Or en lu ngayon of total lu got fashion. Got from Christian church. Unified to worship one God. Panga masih magadas kya. Tafung na siya para kat mugugang ngayon. Na may tas ko siya eving komsom wala nga fa ka fashion which nga siya la mafat na pa na min siya wo siya pa komedya miningin ngatla alolo ngatlam tanan ka lang may nganan ka kay mga fa ka manapay siya ngat yes mo siya pa nan from kanya ko worship siya. Part of worshiping is to tell the truth. Kada takam ta look, taka fact mo kat worship God. Len siya mo, fagya, having kat taka fact mo pa iya.
kate ushe masata mag sige nan ka ipsinga ngam tan nga ka mengan direct force kin mange kare in fact mapayalan ka Jesus magana papaya kan direct lok wuk na kada ka akfala chikan mange wuk lain ka kada akfala chikan kat finya para mange kya pa bala ka din right magin 10 strings ngai instrument na gaiwa so pe ifo siya su mange so mai mata ka siya kin ta wile ukok kya mai ngai ba me shi ka dash kya ngai buku lan mai kiki apin north malan mai taga isla unified under Jesus sing pang mas mai ya ngin lan mut ko saya nalaga tu ya gon beligas uniform for ga sorry sa far in siya swang gamang men mai pause o yang si banget ma na manas kan fat na show even Jesus wang gamang ka dash kya wang chipen makadash kya mai ta te kai nu sie ma phone ching akwa kiki ma mai ngara lang enan tilo kunya kingen kadinan flock non ka kingen kadinan me in sie posishel taka proy na shin God seek his face and repent from our sin el promise mo la nas na shares a flock on my en so na kemme fugunen maslan klik natas o yana kay wa makataga fatligi malan ka ta sang masyayang en taga metigi ka pa usie mai ta lasing apa forse kat forse nakaksak fuga kat ndaro kat unified fuga in worship kat sing lakatin sacrifice ourselves mantine ke shenri kata ko ret malan fela sing ene sum mo kada tu ya kau se luo ke shenri pole la kalma offer up your bodies as a living sacrifice panga alu pai sacrifice siya nama solay kaya siya leprem kadilin siya wo siya leprem ifo when lal fungi kasi akan weapon ay siya pinanmi siya when ngau shot na siya di pa nila offer up himself panga worship siya panga alu pai mantene keshen 24/7 kumana ng singkat momong na kaywa for his glory na kumte sumatan shepu so sumone taka tuyak keshenri mom kakshakin God when nakadil fat na sila ice here may nga ng tuy tesid bon na dagdaga on in cielos wan gamang Jesus daga di repeat again New Testament napakadash kaya nga kung aloy na ka worship nga dati pang worship man nga nilwangan kya may nga mukukuin might na because the only way we can worship the Lord is in spirit and truth son saktakos fastong lakos naningin na kataka samsam kinort makin pwede matal kikas ko sa ita na katsun na liyan na pwede masiwas siya ba kaya ling matasing kataka sipa na kalim niya may nga samsam kinan wot ikal may ba may nagawasong na wot nga may kuluk mo tipangan po yun karing kanan kaya na oye si masum kia bagat lang ngay pa sak na rin makinyak ni msiya niya pa may ngay tulog niya ta nangan kin la Africa 2016 pasta utwa siya nga usya lang ngamta buto na lala one mga fact el samra malu aulu fashion tolu one mga fact may nakol si wasi pa nga kilong pasel dan kaya ga witness tan gunume na ni pesta taling living room tamangan na phone na samsam kin might call las ko sa elusen na siya
An kin na effect ikek lang na si nan som elin fight yan ni lom sila. Elu si mana kayo. Tak panay wutak. Mga askang Ani kin na vai kek lang som muy pasta meeting ako spe. Ani kin na ifo. Nara mishing nga kek lang man nga fat chen na patak yang nag compromise sima indagam da sham from inakin chewo yemay mo. Masing nga mo le lamay ta pachi shel ta kana ke. In folok na ke mashi washingin. Mitti ke patla. Ako lang nag folok man ni mit patla. Pakatar pa focus lar. Katita kain u ekash mamma. Kadasum na u she fan na paran kat niya. May di susta ke nan kat. Folok na ke channel si sakta tolu. Fosit kosh. Mashing Adam and Eve, they saw the leaf of the fig tree. Sang no komal talia, men dan kofle fol talita. God chivena el daga ke sapta chivena ke fos no mulchi. Sang kulun ko so no komal la Adam, e sang ko no komal la Eve. Mashing because that is the only way. It's only God's way. Pa mo di gatla. Nageta ka mo liak la gat nga katak flat kat. Nangalalal fing na paela kat fashionly pure na ken when ngalal fing magat tinay tala me isusta ka ngansing me modin ngansing. Tapasta ka wak sila finanut mga ilusya na lom sila samram na sik fashion auto. Wan mga fak nga long no fon. Elukwe yan no fon na matkol. O yan na kayo. Na we passed the meeting akors nga liip. Kek na nasik ngan ni. Piye masih makatash kene. Chija silbuanin ke. Pataga reflect. Shit is kung saktan me ka fosnol dod. Nagay kek na nasik ko sa online ministry nga. Kat fulok na ke mapalingan ka ata. Man na kay wakan nas na ke. Siya yan. Blaspheming of the God Holy Spirit. Meshingan kat tilalfo. With that, tamil trace la taga. Ak phone niya na masing nakataga kali. Ako lang malap ka aklan mat nagawa ng kabelsing God bless you and your family. All trace call fingum ko nas mas taga na meto ak fresh la may na ak fresh ya ko nagat kali. Kulang malap. Well, kaksigin kat ke malutut wo makataga iske Samsi uklam nga ul. Ay pena ki may fakak na kayo ma tamlalipan nila kasikat kaya nga. Anayla kalim yun nagiswelasan bangan. A community united in worship. Anayla kalim yun lan bengan kain aglin ko usmata ko igiya pa siya wasan. Nakatfata ka kaliya. Anaglin ko damlal Western Ari. Glomalap kim receive message nga. God bless you. Kasi kung na ki instrument yok talan luman kide. Fulfill ako minrek magun ki keyboard mangan na ki kaksya finan ko nangan. And Rebecca, Charlie, glomalap ki confirmation ki matolo pa takan la amen nga. Na ki lipsalalan malutut sige si uklam nga nga. Samsi uklam nga. Malutut na yok siya si bagat lutut kinda fapen na taring ang awi is blessings ke. Tam dahil sinyori Tamlander ay betam da Kim na Charlie. Anaglin betam dahil si Weir Kigel Carly to si Defang. Wala lang tam dahil Miriam Aloka, God bless you. Ay betam dahil Carly, God bless you and family. Tam dahil Patty Denwalk. Lope kita kaluman. God bless you and family. Apahin ko tam dahil Rebecca earlier. Prini, Alter, tam dahil Prini lamalap ki Arshpeloman. Wikom yang tam dahil Kenye Charlie. Mama pangay may ma sa po asak pa siya. At kiwakan liya ki tuga nila soye ko. Mama ko uslip sila nakisam sa kong ito na
Tamlipan il tagalay ko ye kalem dari. Stensa na onkos. Katale is me kwanong. Inda ka kasi yakum. Ila kalem ye biyeng ala. Fosimit kanta ka inakalem ina sisla. Enye nga ako may kaksikin katawi. Praise God in His holy place. Praise Him in His mighty heavens. Na si mga isla ke faklalope pa ilakalimila. Hell Sams. Siyo kang alon kor faran kang alya. Umni ka singe hallelujah. Kane ba praise ye. Na ye singa nilakfututo iyak na ke covenant personal ine singe lan Israel. Katlan Israel Yahweh. Na kung pinali na ke o yes ma pamalipan ito ka samsam na siya si testo ni kalimekos faslong ol dolungan nila chuva siya ngay dakle pala kalimya la kalim si koma ino yes si penangan section aklo siya ngay dakle ki temple siya ngay siya samsu ngay cover tabernacle na ki temple lapit na ba na nga may ke oye ngay taklaliki payapal si malayng sa si singe para kat follow correct magun payapal matal ki kaskusay kung beji kung ritiya you take your time kung meditate kung fast na mit taga na siskisam ngay elda ko akay akum na kasinge praise the Lord with whom we have a personal and intimate relationship. Kung may kaksyakan kat papa for kaya, lefin kum titala siya ilo. Munil ba katin ulayla si ulayang sila kungwen. E kat pa mait ki ulayang sa siya lalo. Na ana faklal tamalipa na uskat me na ki verbal command sila nga. Na ki abundant great lalan. Daga akalimin siski stansak luan kaksyaganal ki mighty X lalan. Praise Him for His immense greatness. Eni na ng kaksyagan yakil. Masimit kanin kaksyaganal in His sanctuary. For Simedan, holy place. Naki nga samram kan naki earthly tabernacle ka temple Jerusalem. Ki katli naki sanctuary lalan. Nakat ka hindi fusingan. Nakat nga ang liya naki mighty expanse, naki malorela, naki mighty firmament hingan. Kat kaksyakonan. Naki fela si malorela nga. At nga tayong liya nag-fusing ang that kaksyakonan. Nara, pangat ako na si Kum, finfela, yung sipin kat matsyol lalalan. Kat nalya na, nagkakaksyakonan, likiye, kasya na kayo, sang na siya, glory. Len kayo nito la, kat liya na paye, la wala na lalamekla universe singa. Nakat kanila pasen fela singa. Oya pasain kasao. Ilta ka with a perfect harmony. Ako min kaksya ka na. Nara kum kain long lipsala ke onlak kum. Kita malipan en samram kun enutweo. Si mga ito kimit natalas maunutweo ba. Si sila karangan si pasain talaga la pasasayang. Muneta kanaus la harmony singa. Nara gat finangan ki harmony da na gat wangan ke. Ke meeting lang church ng gat ndavak mo pange o iya katara utweo. Katara ka mo katara ang lilla. Katara ang melim.
Katarangat tefan siya. Welang. Fin bawangan keyboard kita, arp mga welang. Italakan siya nga. Insila ganyak instrument nga. Napanangara nanaklan mo ito, immaturity la siya. Tagat liif kastan gat ke Isaiah. Katlima in the lens of human being, ligin the lens of God, makalimiyak nga. Yes, kung rik magan instrument, how? Kaksak luman daga ki, stanza tolu akos limekos. Sipian fakikladari ki stanza kluan. Nara the voice of hurt, and even join in perfect harmony. Fin bagim tawak mission school wota, wangan keyboard, wangan ukulele, wangan kera, kanin mange, nakalma talita nam tawak ke. Papa na kumliye ke ungwayan matayangas ke alulasya. Kung finemata ke enan matayana, ako mukul siya sumtawe, kotewinan ka siya. Kung fin mukul siya sumtake enan matayana, kotewinan ka siya. Kat si Venam tawagin na ramalan with Pharisee, Sadducees nga. Kat lose sight, di mapapala faka. Immaturity siya nga sets in, nanakin kway siya klasa, nanakin mapaya siya siya nga pa kola. Long na mafakya ka. E fin ti fashki pa baleme. Na dara kat ta fayla ligi mo kat tapel mo katin fashke akat suang ikol mo ita hindi tiya utyak na ikalan sapo. Katlasla. O fact mo, lamel to go for sinner. Greatness and glory fill the universe. Narakatinin na ng kaksyakanal. Wengan siyen ma-praise the welcome yakwe. Fin church building siya yok, kung kaksyakanal we, fin shuk, so be it. Kapin din essentiality siya bangan. Ours essentiality, mainin na ematie. Nara, layan ang piye, we can praise God anywhere and anytime. We can praise God happen in simple building like a small church. La small church, ka magnificent European cathedral, ka yisak sugoy South America, Amazon, Paul, Silas, kaksyakin bekat, in prison. Puven sa poyak me, palalasyenin ko sa losa. Napanang nataka na si Kum, nga kuminlila, any place, at any time, we are where and when it is right to praise the Lord. Narataka na siya na pakalimiyak nga. Scripture does not call us to blind or uninformed worship. Walal fungin siya nga nataka pangon niya kum kadin puten mo kaditakat. Paya pala pangon kat, nga kumin, alam na lalal fungi, meshipen lalal fungi lakoma. Katitaka na ki lomaluwa na mo, tel cheki prain lasha. Metiga tu chaka. O nga cheki prain lumandila, lapaka lalal fungi, asin si fom. Paul el fact mo, kumdaka as a living sacrifice, ilya si makatash kaya ba, katridi masilan kat nga, mo organization si, nga pa si fair, mo, katakal diya kaya, lenyola, Jesus Christ Pacific Church siya. Para irelik mga para naklan mo ita pa Kolkata. Para lefushesh, inikilyakle, masikisi testonikal mi kaslong tolong agat kufta komaek, when it takes some prayer and talking with the Lord, lanikes lamang.
Nakatfinte better furniture ke tempalang Kada kufla pe na the composition ke bukshila changes mas na revelation Nakatfinte to kay no yang Na parela kat ale pas kita la instrument fuka kan rik makina. Na fin fak yak mo pangi makadinara katenara. Fin fak yak mo kadini kesta mo itenta kan uchagin mo ule akatelokun ya. Kati kalalik mo. Nara kikasin kaksak Nga kumin fin ram ke uleng mata na if I want it pel si makate akshikyaten na ke exuda sirigyan ichap Fin ba met melem somnen kweye. Mana yok sisilo sinakflat ke yana kewa since the inception of the liberation. Na ngakum dalik lutige kasan gada. Ngakum hindi kalmen exodus singe. Kada ni kun pa na nag-Passover feast Kada tepe na ito nag-conquest nag-promised land Siya fa fakyang dako akyokili toko siya David. Mataga usit deliverance na sin ma-choose na kadalang itang ta oye nga show a falogun yak mail daligipe. In should be restoria ki nation siya Nag-etram ng guleng mata kat kapsap and guleng sa siya. Nga kung te kain overlook miracles man machisa silrela. And ship yak finsak singe. El na sham gun na misa lalo. Lema molyak. Elo somda na. Bufen siya kla. Evo kung dahil ka syukya. Kain mamit. Kung dahil ka sokol kain mamit misa aswaya. Napa, mystery siya ikiakaliktakan siya pola, katakilin mo siya kikap-kapaklan church. Pangay kata pandan kretnes, ina na kaksigin niya kat kaya. To praise God, we must know God. Te kachilan theism, pandism, balladism, finidism. Kat si morela ka siya fella. Kat si kat fact mo omnipotent. Kana kewa, omniscient. Tama na kewa, omnipresent. Elasyin na kewa. Matal, yok lang silal, yok pakotin lal, kaleng lal. Si wash, wangan wiwi lal, ay faithful ke man na kiwalara. Na panang rata ka na shish, kadinan ka. Parang ako menan kaksya ka nala. La instrument for kya. Katapak kalamiyak kimuriching. Taka na sikum. Na panang rata, finbakat kasensya kunla. Efa kate, Orek mga instrument nga kaya flat lash ko siya. Pangagata immaturity lan met kolla siya. Met kun siya kain pen met kun. When ka siya nga som nagipayabala. Inorek magin make. Kung metafana us keyboard siya, utyak ka, kita siya na emungun yakin. Manifo, katin ay sustain nga. Mama katin na katak fashi. Napanara, finpay na paila, kada unify. Kadin na kadin, matayawak sa ase, ito na paila makatara. Otherwise, katwayot na way maingo. Finpay tamoy nange, nakatangay. Pinangay, nakatangay. Kuluan singkat kikas matalal, nakagipepal natal, Pakotin lal. Ingin na nga kay nakilanak life, kamit na alkyos. Pamula ki walal nuwa. Nara kikekta na siya kadinda ka. Fakik masiwas pailan ka ata. Kimal faka. Ingin asin pom.
Asin po minurek makun. Payapalash na tum, kastal bangan, on a daily basis, kat papa, kat proy na sil, siki karalan si kalmen kastala. Mayan, fin pa nga palakin, lal muliala. Ang asa nga, dan kia ka, siyaunti ka siyawla ka, in te pala, in siyawo si mga askeng. The mga faka pa, musinge, never been in my life. Kaya nga taga limta leki, maana kayo mga tafong leki kin mula ka. Nga pala na pa misla musinge. Irun siya ula ka, talik na tika, katakilin na pa ipakutin ng kata. Ako lagi malututwo, ngalengan kaya kataya mataga oral tamalipan nga, inda ka yung kasikat kaya malutut musinge. Belang ang vlog na ron. Tamalipan, lamala. Kaya kuno malap tamalay. Tres kal in one apel na kayo kat kuno malap kaya mam taga usin na shesh kaya Samsung lam ngaw linak yok kaya alle phone la na pa Ragat alle nan bui kumpenay na alle sulkak chagin kat kaya may kak na nasyungan. Kaya matlas ko siya tak sasi siya ngayon na taga ni kaya Jesus Christ. Napiya na shesh met ko siya pa 1902 translation siya. Papa balchi mit nader finen ko siya. Genesis nigga Revelation. She'd na yok shibega din kalam gila mana kawa. Bible na kawa daga kaya ngan God. Masingan pa na start point laso. Nakadinta ka ilya na gato ko siya ang God. May chinan si Jesus na kaya ngan God. When na Jesus akalim. Forlaw liya kalal fungi. Ngan God ilyak na yung may chinan. Wako siya ang ministry. Kad finchak lan God pang. Finchak lan God pagkatago kaya. Te mga kataga kunya mo. Naro, mas may kaya lagat indiyeta na. Makikip siya mauskat nga pa fos siya. Nga siya nga naro. Afak la farin which nga siya lang ang takin masin nga. Afak na pa ila. Big difference. Afak ipiyan niya. Wangan la siya siya in fact masiwaso. Mingalya na pa ila. Maula siya pa yung focus na kaya. Oret man na siya mga amtar orame na kaya oyen maul siya mataga kaya pa yung antuna kaya kukuan kata wana nga liye na pa kaya siya may kaya na siya kingin ng she was malang kata she was pay she was nang online kat maganda pa siya crucifixion, dead, burial, resurrection, ascension lang Jesus na yung kasaw gospel siya ba kadinan kalam gala pa inanan katiya impel na kayo pang seat siya pang kaslan kat siya nakatikan katiya matlas ko siya or makikiyap siya that's the point I'm trying to drive we have to start may start siya siya ba na flock na niya mga phone siya may tak na siya matlas ko siya Baban mata kekas kusai. Mana ke wakataro farike 2002 ne 2026 nga and then restart. De yala wal faka. Jesus Christ. We need to unify under Jesus Christ. Shilpan na yoksba yan ngon sing. Katalu yan na kayo waman ngon ilashin na kayo. Katashwe. Ifo, may nilashin kat matilal from you. Naro kat man was fun. Kat one body. Kat ngon si fun na one spirit. Kat finchak si fun na kat one hope. Lame si fun na we are one Lord in one Lord. Katalien na kaya lalal fungi one faith. Lalal fungi siya fun. One baptism. One baptism siya.
Machi fan na impeptais. Na me kat one. God she fan. God the Father. Kat arske mga kis men ngon in God kai shi. Na makat ta tang liti kie pa kat fashion ye long na ko chana mi ina intui. Umdali East Richland Church in the 15 AD. 1500 AD. Akala ak mo Germany si pang siya. Me Tamil Church kalsiya nila Martin? Martin Luther. Martin Luther ay nga tangdana Roman Catholic ne talsum ni kimalangata ray tuya. Potesi. Sumosta thesis yang almegos. Pakatas kenyan ang Protestant movement siya. Elaine makikiyap siya. Inaksiwas siya. Pakatas kami siya nga. Pa Protestant. Napay na ganin rela niya na. Pa masimay na ganin flok na keme. Leng mata sinatas ko saya. Mat ko saya naman nas long na pa. Long ako ya masing. If we may move forward, we have to move back in order for us to move forward. Kami megat falok ni ken 1902. Kanaus nang na phone na mas matagawot ni ken leng sa siya. That is the only way. That is the only way. Na matlas ko siya if ingom liye met ko lash nga na rik magan leng siya. Kanker. Men den au daga. Kengan man God. Efo di pan kumale siete sunga saptan me ko fosnong dolo. Pwede pa English lu maganyakin sang rel lang sa siya our spirit, soul, body. Our skrewa. Masum niya New Revised Standard Version siya New Revised and our New Revised Standard Version siya we could news Bible. Today's English version siya our spirit, soul, body. Translation team siya is na soul siya by design. Sipa na kalam yung mga tagaykesta o yung Satan in the form of the serpent elsom kiabal laif. Twist mapayis makatilsang. Pataga twist ya kimitlas ko sa akin. Itakla mga phone siya. Itakla. Utaka. Nga siya. Agat na pa na nail tang lipan. Ampan supaya snon singal tolu pa pala. Kaya pa pala sal sing. Ay vo nalle singal tolu when tik singal tolu natin. Nangaspaya. Fanang ay ito. Laitak ta section na closing lang natin na spoil. So siya na tagal ng alla supporti. Or malan metlas ko sa akin. Taikak na siya nila, itak na Jesus Christ, manahiliya siya pang. So balas ng pabalsingal tono na nalwin na, eles na. Na masiles na tigya pang, asong tusta ka. Metlas ko siya even met trouble siya na makin makikiyap siya kain kin met. We need to stand up firmly, proclaim Jesus Christ again. Te akfos siya bang aksyos siya. Paya pang nakaiwautak kaya ngan ka. Asyapay me initi, inkai, inaksyos siya. Akataya masyoswas na sinmay da. Fingong niya tamangan wang and dinawrit. Agat matak loose mit matagake itawi lang. Wang and nito pepalorit. There's no doctrines.
มันปังไอ้ฟินสักลันนวดแต่แก่ฟอสก็เจ้าปังนั่งไอ้ฟินสักสิ่งมันแม้ปังอะไรมาลายเชตันนะเชตันนี่ตั้งแต่แม้ steal kill and destroy ชิดมันอาการเงี้ยฟ้ายกชิบเป้นาราพุชาปัสงาเรกวันขายกเรกวันขายกวันแบกชัวร์ชียกเรกฟุลเล่นะวันนั้นมาเรกน้อยเยสิวันนั้นที่สายเนี่ยกินมาอินชิกยักบักวันนั้นไม่ต้องพุชามันที่วันนั้นมันปังอะไรมาลายเชตันTigin na pusha para dapat sak na tigin. Wait las ko siya pang kikiap si mga daskyan. Wait ko siya pang kikiap si mga daskyan. Fan na nga ito la kikiap si nga sikya. Kaya impel kailangan natin na mo ni Bible singal tolo. Na ingin na kaya nga di na pa ay masing nga. At kamtak read is simus Bible natin singa. Bible simit. My phone siya ito na move na pay. There's a big difference. Kadin agad na ako na. Kadin wala siya copy sa siya. Sintilik natin siya. Kadin na siya just left ako niya. Dik natin siya na ukya na kaya mapayalan ka. Wait ko nga dahil, di ba nga focus ah. Kaya ko noon na. Dahil na kaya buliti mang. Dahil kita nga may power. Nga para na masing nga paus masing nga patsamtek masing nga efa me ko kumpa mi jevin shakshin kumkan moliala pia mas may na from kunyago Jesus Christ magain apay taklel te point break suwa cantalit ko siya altar of incense pero patas ko siya Eving bay kadinan ta kani alu na God. The only way we can do it is in spirit. Eke mauta ka kaya ngon pa. Bible mata sinatas ko siya. Bible chimit nata siya. With that, ako lang malap ka atlan met na kaya wanang kabel siya God bless you, your family. Pray ka mga. Pray naksiwa siya. Jesus makan na paganaksiwa siya. That's on Flokonal ma tamil Treskal Landaka Kaliabel. Tres. Ay, glawalap. Kaksigin kat ki emphasis ma kumrala ki laying singe. Ikaya ka fung kataka sham ki Ecclesiastes. Ecclesiastes ilda kan expose ye. Ma chia ilda kata expose ye ba Sadducees, Pharisees. Na fin matchi lang si svenara due diligence la kume konayak. Sham nge. En merki karngin katye alnge ulna misenge. Ama singe ke mutawa ka takane misenge. Wangin siya ulanan ko siya. Pa falen nga fakla biya nga wangin unify la nalulas. Katarangan singe. Papa na somni ke matripulas nge. Kata aglen la arana lang sila. Kata wangin unification ki madash kenge. Nakamda siyak la messing malan God. Emwete mulle fakya. Kegat usot na usima ke lang sila siya. Alepas may relic. Akulo kigaslan God. Inakshiwo siya God. Kad finetuve evawangan for siya class. The parameters yung epa. Maanagiwadak fasya in masikyak yung online ka din ni gesta na siya. Namnaknas we are bray. May bray yung e. Kung bray ba kung en gumasya. Kulo malap ni bray. Kulo malap na siyong kat papa.
Keluja si makumuikat ke kasingi. Yok shipe yen gaslum gadin gan fakalik. Gadin daga first by first year. Rala exposition ke. Kalme gadin gan aşke. Ana ke gaslum akkalemi mo. Usha indemla usha. Ke pelsi ma unique se. El readi gaslalaysa ke scroll se. Filibel siyak sila ka. Umitala mam readiyan. Ito po ke fak. Ngay ta fakya. Finwangan medakatay. Palala shingain. Ukwe na maureka. Ke soul wangan laliki. Kas madal lom. Ke itakle Yahweh. Jehovah likiya. Wang la critical thinking lash. Para ka tukwe out na ukwe ma. Kat pray na siyum kat papa. Insyakik nak mo na siyum. Kas lumakalemi. Kaya chronicle it ko singala ko. Kat fin pray. Falok na yurum. Auliyak. Kung fakain matay. Ki fin tron lumin kasaw. Elipse pray lash. Kesam tanin siyas. Kadin tala. Sham-sham wana sin matkol na yok. Main matkun. Tiyakan po yung matkun. Ikesla. Mataas na kimapay si Oslo. Isla yen si isla. Wiwilasha. Mayin kat finash ke mange. Kadam guigut tadanan tiya matlalmet met. Makaslo makkalimi na siya Deuteronomy. Wanang kiko mo siya revelation nga. Kadinda katafo. Maing isikyak. Kisipen. Kat fasti ki metawan ko fasti ng dolo. Fakik kikaslo mo siya nga. Urek malasin kain. Fakkumyak. Siya pa priority lasya. Kat teorek maging kaslo minsan kol maulas mo siya nga. Amit kolya siya. Arana lang sila. Kung ngok-ngok na nagimama. Talbangon pa si Wasa. Kat kulo malap ki kaslong. Ay siya altafo na siya. Kadin li. Mana kayo. In your lane. Kadin li. Kingat-ngatlong. Kashikat. Wikat. Ito la siya ito. Kaksyakin gom ki. Revelation. Kumusina siya ke si Thessalonical megastongol dolo. Ki mamsang siltam liban yok. Inga daga kisin siya kin na ifo kay dakla section ak lugi temple. Ka finne tabernacle mayin kat pa temple singam singi. E inga daga pe floko na iknagi chon dolo fastolo. Laga daga ufla fast na med fingat te sustain nga. Maingin daga tawi siya punurek maloma. Kadin de being defensive, o kadin loang na ke, en syuk mas pa iswaslom. Naknas kashikat na kayo, ke mama kadin na kadin fashion, ikestan ganigin mo na sin ship na dum. Elosin kashas na yurum. Insista oye, de shongten, mailo shem la ke, en syukin ganikumin mo lelosle. Kat kulo malap ke, kaso makkay matalalfungi. La pelsi na kataka, fakshefi, mamata wangan le, masasyam tawag. La lalfungi la pay Jesus Christ, il wun kilo si fanandum, il misya tugun nandolo, il maulyak, katang la fela, kimagruk na kayo, katang la kalyak, esuwa kash lepo leyot, irumin ka siya. Maingyak kayo gat na kayo. At kulo malap ke. Pananggat siya kak metlas na kayo. Amda ki manasla ki pelsi nga. Metlas na kayo. Mamda ki belin yukshala. Ilosin orek magun. Oye mailos matake. Inetala. Pangasi experience in life. Ma yala na katayan na siya. La wang si si kang la oy kang kan la oy singi
Karingan forla lalal fungin apoy makasto makkalimi ke siete soni kaya kosh. Fasingal dolun gishingal alkosh. Orek pagin met saplum na kayo wain kain. Che compromise. Inche orek magin artificial intelligence. Kish bin wangan pel lalos. Nakimapay si waslom. In kain tapan kum. Kingan madalom. Ingan ni kesta na siya los. Mapay si waslom. Kasha met nagawa ma ekin manas ki mano. Ki physical disability. Mental anguish. Mental health. Alcoholism. Kainin mas forget. Met lasap tatyang nagin. Wangan siya mas ma. Siya matala na. Masor laki. Kiwan na dum kaya kain unwala. Kaya samdanin siya losin kan sikum. Brian asyum. Tekla na sindalik na aras mamtapen kelpos ki pelsinge. At price asyum kat papa. Nakmanas. Kashelos. Inkan sikum. Inkaksakin ko man na Paul Silas. Ta senin koslalos inkan taltalla. Kat ngesepe. Kashalom na sinmet na kayo maka. Ekin met kol. Dagrin nine papa. Inkain tafala taliknada in the way of the Lord. Oyepe in kasha kasi ujishik. Met kol ke church. Met kol ke government. Nakmanas kat papa. Met koling ente enam fin met milo skola. Elosin kandiyaten. Pain nanak. Hindi ang katin mas. Met siya na finena. Elos siya shiksin malik. Maingi ko makalimige po. Matalan na tiyong. Lapaingi. Met makadin loang na siya. Parameters yun sa ngakalimi pe. Last lang sin kat. Katakulan fasili ki pelsingi. Kat ngusesyum kat papa. Los siyan vulwas kinuktugin mayon lom. Asapay katle. Kat kaksyakin kom. Lalata kalang. Pakotin. Sisin sila ng dal. Ingwikat. Ki fasili class. Amen. Lomalap. May kali ki unsa kong man masapasak pe. Naki may faklawos nga. Let's be ki unsa kong
Inwe akwiye pena sinne sunena Ime ikfashin kingo Ilyak the way we belong and alone anyway In paradise, it's a good long Inwe akwiye pena sinne sunena In paradise, it's a good lonely night. In paradise, it's a good lonely night.